waltajjiin keenya waltajjii abbootiin amantaa irratti argaman waan ta'eef kadhannaadhaan jalqabna. Kadhannaa kana kan waggeessan abbootiin amantaadhaa namni sadii fuuldura keenya jiru isaan nu kadhannaadhaan nu jalqabu. Isinirraa jalqabna karsoon ጀምርና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በሁሉ ላይ ስልጣን ያለህ አንተ ነህና ይህንን ጊዜ ባርከ ቀድሰህ ስለሰጠህን ሁላችንንም በሰላም ጠብቀህ በዚህ ቦታ ስለሰበሰብከን እናመሰግንሃለን እናከብርሃለን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ከዚህ በኋላ ያለውን ጊዜ ባርከ ቀድሰህ እንድትሰጠን የፍቅር የሰላም የአንድነት ጉባኤ እንድታደርግልን ጉባኤያችንን በቸርነት እንድትመራልን እንለምንሃለን እንማጸናለን። ከባህሪ አባት ከአብ ጋራ ከባህሪ ሕይወት ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። بسم الله الرحمن الرحيم. ربي كينا فارفنا بك أكنا كانت ولدت نقابون انت الناتا أما ربي أسين نقاي بك أكنا كانت بك غاري كانت حواس أمتات في أمني ولي مرأتشو بك أكنت والقو وربي اندرتي فارفتني ربي بيتين نبي نجايا هقولو ربي نجايا بيكين التهابوسو ربي بيكين حواس والجارتي دنيا تنرتي والغرغاري جرات ربي نواتايسو ورّا ولدتي هادمي ولياد ربي نواتايسو حواس بيسن رتي جرو لفاتن رتي والغرغاري نمني مرو لفتن الراني قدانا نمن سرت فنجرو نمني كلين دعاء أممي كون وان ولدتي من انقبو حواس جرو تنرتي والغرغاري والجالتي والانجرات ربي نهاتايسو حواس قرا كلون والانجراتي جرو ركنا غرغارتي والغرغاري فندر ربي رابط ربي نهاتايسو ربي بيتين بيا قبنا بيا روبا بيا نجايا بيا كوفا ربي نهاتايسو ربي وانو كني نيمانو كني جيرامنو كني ربي دوامنو هاغرو ربي وانا في اللي اتنو هاغوتو ورجلو كان ورج جيراما في نولي حواس علاتي في كبيا دي ربي حواس نجايا هاغرو ربي وان غاري بيتين ها كنو بيتين غاري تاجراتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እግዚአብሔር አባታችን ሕያውና ቅዱስ አምላካችን ቸርነትና ምሕረትን አብስተህልን በጤና በሰላም ጠብቀህ ለዚህ ስላደረስከን እጅግ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በዚህ ጊዜ የምናደርገውን ሁሉ በሰላምና በፍቅር ለማድረግ እንድንችል እንድትረዳን እንለምንሃለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በዚህ ጊዜም ደግሞ ስለ ሀገራችን እናስባለን። ሀገራችንን እንድትጠብቃት እንድትባርካት ጌታው ህዝቦቿ በሰላም በፍቅር በአንድነት በመቻቻልና በመቀባበል ለመኖር ጌታ ሆይ ለመተዳደር እንዲችሉ ትረዳቸው ዘንድ እንለምንሃለን። በዚህ ጊዜ በረሃብ በስደት በመበታተን ያሉትን ጌታ ሆይ አንተ እንድታስባቸው እንድትሰበስባቸው ከነርሱ ጋር እንድትሆን እንድትረዳቸው እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ አንድነታችንና ህብረታችንን ሁሉ ባርክ በምትወደው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። waltajjiin keenya guyyaan har'aagaa isa jalqabaati. Lammiileen Itoophiyaa fi dhaloonni Itoophiyaa Minisootaa fi Miidwest keessa jiraatan dhimma biyya isaanii irratti mari'achuudhaaf akka danda'anitti isa jalqabaan isheetiif fudhanne. Mariin kun barbaachisummaa isaatti amanaa akka jirta waan argisiisu tarnaawwatiin irra jiru kun ifadha. Hir'ina har'aarraa barannee isatti aanutti immoo kanaa olitti bal'isaneetti fufuu dandeenyaa jechuudha. Har'aaf garuu asitti argamuu keessaniif kabajaaf ulfina qabu isiniif qabu ibsachuun barbaada. Waltajjiin keenya har'aa waanuma muraasa qofa irratti kan xiyyeeffatu waan baay'ee bal'aadhaa miti. Gara fuulduraaf garuu waltajjiin kun bal'atee waa'ee biyya keenyaa waan hedduu irratti mari'achuu akka danda'u sadarkaa sanarratti akka inni ga'uuf kan nuti hojjechuu barbaadnu. Gara fuulduraaf immoo waldaaleen amantaadhaa hundi isaaniiyyuu bakka tokkotti dhufanii
dhimma biyya isaanii irratti osoo nuun hin barbaachisin akka irratti mari'ataniif haala mijeessuudhaaf gaheen keenya jechuudha. Nuti akkuma afaan Amaariffaatiin faras yaadarsaa leenjii awwaaggamsa jedhu farduma geessa malee waraanu. Nuti akkuma fardaa sanaa jechuudha. Egaa qabxiilee tokko tokkoon dubbisuudhaaf yaala. Tokkoffaa ajandaan irraa dhaabbileen amantaa waliin dhimmoota biyyoolessaa irratti marii gaggeessuu fi dhaabbilee amantaa shoora isaanirraa eegamu akka bahaniif waajjira keenya wajjin wal ta'anii akka hojjetan haala mijeessuudha yookaan haala uumuudha. Lammaffaa irratti dhimmoota waajjira keenya wajjiniin wal qabatan irratti hojjechuudhaaf akka nu dandeessisu sanarras akka qabxii tokkootti lammaffaa irratti qabanneerra. Sadaffaatti dhaabbileen amantaa lammiilee fi dhalattoota Itoophiyaa miseensota Minisootaatti argaman wajjin waloon akka qabatan uumaan haala mijeessuu sadaffaa qabne. Arfaffaa irratti immoo koreen qindeessituun walitti dhufeenya dhaabbilee amantaadhaa of dandeessee akka dhaabbattuuf haala mijeessuu. Shanaffaa irratti immoo yeroo wal qunnamtiin waliin qabaachuu danda'an irratti maratamee guyyaan akka murtaa'u gochuudha. Ja'affaa irratti immoo yoo ajandaan itti dabalamuu qaba jettan yoo jiraate immoo carraa isiniif kennuudhaaf jecha ja'affaa qabanneerra. Akka waliigalaatti qabxiileen marii keenyaa kana fakkaatu waan dhaggeeffataniif galatoomaan jedha. ጋሪ ስለዚህ ውይይታችን በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ እናካሂዳለን። እዚህ የተገኙ የሃይማኖት ተቋማቶች ዝርዝር ጉሌድ ይዘሃል። ዝርዝር የሃይማኖት ተቋማቶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ፣ የኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ቸርች፣ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን እና ከኢትዮጵያ ክርስትና የኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖት ተቋማት ትልልቆቹ ከሶስቱም መስጊዶች እዚህ ተገኝታቸዋል። ስለዚህ ውይይታችን በተቻለ መጠን በሁለቱም ቋንቋዎች ማድረግን እንሞክራለን። ከኮሚኒቲ መሪዎች ጋር የሚደረገው ውይይት እዚህ የምንደርስበትን ወይም ከዚህ እናንተ የምታስቀምጡትን መልእክት ማስተላለፍ እንችላለን። ግን እሱ ራሱን የቻለ መደበኛ የራሱም የሆነ ልዩ ባህሪም ስላለው ከዚህኛው ጋር ብዙ አንድ ላይ እናደርገው። ግን ከዚህ የሚደርስ የሚወጣውን መጨረሻ ውሳኔ ለኮሚኒቲ አመራሮቹ ማድረስ ግድ ይለናል። በቀጣይ ደግሞ የግድ የሚያስፈልጉ ከሆነም ደግሞ አይተን እንዲሳተፉ ማድረግ እንችላለን። በትልቅ አዳራሽ ስናደርግ ማድረግ ይቻላል። ማንጎዶሌ ብያይ ወልዳ አመንታ ከሰትስ ገየ ዋን ቀብደኒፍ አምሐራፍ ወልዳ አመንታ ከሰት ፍለካቲ አቺ ከሰት ገየ ከሰነ ከባተኒፍ አርከጫሉ ኦፍ ኮርስ ወልዳሌን ማንጎዶቴ ቆባቲ ጅራ ገር ወልዳ አመንታ ከሰት መሪ ተምረት ገየ ሲንቀብደን ጉማች ሲንጎቹ ደንደሰን ግዱ ገሌሰ ጎቹዳን ዋምቺ ኬኛራ እቺኮ ኦሶስላ ጫሳሌን ወልዳ ሐዋሳ ጀቢነ ቀባተኒ ሩቴ ገረ ወልዳ አመንታቱ ረራኑ ቱር namni hedduun kacarraate lammiileen Itoophiyaa hedduun isaanii hedduun keenya tokkos ta'u lama waldaa amantaa hordofuun isaanii hin oolle. Namni baay'een isaa Itoophiyaa yeroo jedhamu religiousidha. Garaagarummaa adda addaa qabaachuu danda'a amantaan isaa. Garuu namni Itoophiyaa waan ittiin karakteraayiz isa godhu keessaa tokko religious waan keenya strongidha, jabaadha. So namoota baay'ee kan nuti argan waldaa amantaalee keessatti. Waldaan amantaalee gahee isaan jiruuf jireenya lammii Itoophiyaa keessatti qaban biyyattis ta'u asittis guddaadha. Sila waldaa hawaasaa keessatti osoo ta'e nuuf gaarii ture, salphaa ture. Waldaan hawaasaa garuu hir'ina mataa isaatii waan qabuuf namoota hunda mobilaayiz gochuu hammachuudhaaf hin dandeenye. Karaa keessaniin yoo deemne, karaa waldaa amantaatiin yoo deemne lammiilee Itoophiyaa bal'inaan argachuu dandeenya, adrees gochuu dandeenya. Dhimma biyya keenyaa irratti illee mari'achuudhaaf namoota isaan jala jiran, hordoftoota isaan jala jiran mobilaayiz nu gochuudhaaf waldaalee amantaatu irra wayyaa qaba. Kan jedhuun gara keessan kan nuti dhufuudhaaf dirqamne jechuudha. Deemee biyya tokko waliin qabna. Dhimmi biyya keenyaa eessa yoo jiran eessa nu dhimmuun isaan oolu, dhimma keenya ta'uun isaatiin oolu. So karaa kamiin haa geenyu lammiilee kana bira. Yaalii adda addaa gooneerra.
koominiitiidhaan adrees gochuudhaaf yaaleera. Koominiitii mataan isaa koominiitiin Itoophiyaa as keessa jiran hedduu. Information keessatti koominiitii 8 oltu jira Minisootaa keessa qofti. 8 mataa isaatiin kan qabu qaba. 8 kana walitti fiduunuu rakkoo guddaa ta'eera. 8 isaanii walitti fiduudhaaf carraaqqii guddaa gochaa jira. Isaanii walitti finnee uummata immoo deebisnee walitti fiduudhaafis yaalaa jirra. Abdii murannee dhaabbanne. Kana irratti kan nu gargaaru immoo waldaalee amantaati jennee amantaa qabna. Abdii qabna. Waldaaleen amantaa waa'ee uummata walitti fiduu irratti gahee guddaa waan qabaniif. Ajandaan keenya ni jalqabaa kana irratti hundaa'a. Mootummaan ijaa fi gurra barbaada. Ijaa fi gurra barbaaduun immoo uummata bulchuudhaaf biyya tilmaamaan oofuudhaaf barbaachisaadha. Kanaafuu har'a isin waajjira kanatti uummata abbootii amantaa kana yaamuun keessan baay'een isin galateeffadha. Maaliif uummanni keenya waliin nyaatee waliin dhugee wajjin jiraataa ture. Kashlabbeen takka biyya keessa seentee uummata keessa seentee uummata addaan baasanii uummataa fi mootummaas adda baasaa jiran. Kanaaf immoo qoricha itti kennuun barbaachisaadha. Qorichi immoo maali? Uummata amantaadhaan, uummata mootummaa wajjin, mootummaa uummata wajjin tokko godhudha. Tokkummaan yoo dhufe namni waliin ajjeesu, namni waliin saamu. Mootummaan maleekaa miti. Mootummaan nama kana yoo gargaarree malee akka amantaa keenyatti gorsuu ummata keenya barsiisuu nurra jira. Yoo ibiddi mana amantaatirra belbele bakka fedhetti bishaan fedhen hin dhaamu ibiddi kun. Waan kanaaf isin tattaafattanii walgahii kana yaamuudhaaf waan isin kakaase rabbumaatu isin hime jechuudha dhugatti. Kanaafuu nuti oggaa wal mari'an ummata keenya akka amantiititti masgiidaanis beeta kiristaaniitti keessattis bakka biraattis oggaa fuudhaniis sargirrattis mana taaziyaattis oggaa walgahii baniis bakkuma hundaattu ummanni akka amantii isaatitti wal tahee wal gorsee wal kabajee yoo deeme biyyi teenya ni guddatti. Biyyi teenya nama biraatifu ummata biraatifu koottaa balloodha jetti. Arrammoo dhibbachaa jirti. Arrammoo dhukkubaa itti jira. Dhukkubni kan eenyuuti? Kan ummataati. Ummanni kun yoo wal gorse kaayyoo gaariidha, karaa gaariidha, itti fufaan ja'a. Koreen waraqaa kanarratti akka walaalletti koreen injirtii itti deebina ummata biraatiifin hiree kanna galatooma nagatti. Maqaan kiyya Hussein Kadir Badhaasoo jedhama. Manguddoota Oromootirraayi. Carraa kana argachuuf galata galchuun barbaada. Akkuma amma obboleessi kiyya akka gaarii godhee lafa kaa'ee fayyaa ta'in jedhaani. Yaamisaarra nu yaaman kana isin dura ni yaadadhaa. Waltajjii galateeffannaa tokko qonsilaan keenya qopheessirratti wal arguun keenya barbaachisaadha. Biyya takkitti wajjin himannaa. Biyya takkitti sanirratti hunda keenyatu sanyiin keenya hundi wareegama itti kaffalanii. Kanaaf wajjin jiraatuun bu'aa qabaa. Akkuma wajjin jiraatuun biyya takkitti wajjin dhiigan tursiifne sanitti nuyin haala adda addaatiin biyya alaa baane kun walitti dhufuu qabna haala kana nu mijeessaa waan jedhu dhaamannee turre nurraa turtanii san fudha. Kabiraati akkuma amma dubbattani akka an beekutti addunyaa kanarratti mootummaa fi abboota amantii jala namni yaa'a. Kanuma lamaan dhagaye malee dirree lolaa yoo taate ajajaa waraanaa jala deemanii akka ummata bal'aatitti garuu taqaamima isin jettan kana warra amantiittu nama geegisaa bakka qulfii harkaan qabatan jechuudha.
Kanaaf wanni nu yaaddessu hedduutu nu yaaddessa. Abboonni amantii kun mana sagadaatitti ummata bal'aa walitti qabu. Ajandaan isaanii keessaa tokko rabbiin kadhatu. Biyya sanitti nageenya akka bu'u. Dhiigni ilmaan namaa ka gajji'u akka dhaabatu. Nageenyi biyya saniirratti akka bu'u. Kadhannaa isaanii keessaa ajandaan kun hafeen beeku. Carraa argame kana tiifatullee fitti yaaddamu. Maayii kana immoo wanni nama yaaddessaa ka mana iskuulaatti dalagamu ka biyya keessatti godhamu ka manni amantii gubatu ka namni dhiigni namaa jigu yaaddoo hamaa itti gatee jira ammallee. Kanaaf namoota akkanatti yaaddan ka kaleessallee kadhachaa turan ka ummanni immoo akkuma jenne jala yaa'u kana walitti qabuun keessan funyoo qabattanii jirtu. Kanatti dabalee nu akka abbootitti ummata biyya Itoophiyaa nagaa fi araara waan jedhu koree tokko dhaabnee waggaa lamaa ol hojjechaa wajjin turre. Amma maayii kana ajandaan nu irra geenne kominitoota itti gaafatamtoota fi abboota amantii dubbisuu ka jedhu nu firriftanii ajandaa kana lafaa qabaachaa turre. Kuni kenna sanillee in jajjabeessaa. Kanaaf haalli yaaddessaa ta'e biyya keenya keessatti an dhugaa isinitti himaa namni biyya deemu hedduu tana deemii as deebi'ii adoo filmaanni kun hin taane yookaan iljoolleen hin deemini nama biyya keessa jiruun immoo haalli sun fokkataadha addaa fi as deebi'ii haala kanarra jirta arra biyya sodaachisaa ta'urra. Kanaaf yeroo akkanaatitti nu warra ala kana jiru mari'achiisuu waan barbaachisaa ta'eef fayyaa ta'a jedhaa wanni kun itti fufufsa qabaatu. Maqaan kiyya Shaamee Hajuusseen takka baafatiin jaama. Duraan dursee afeerraa kana nu godhuuf galatoomaa hedduu takka. Ambaasaadara Dhuunatu yeroo hedduu nama hawaasa keessaa illee mul'atu nama bakka hedduutti argamu. Taajaallee yoo galte nama taajaa nu dhufu. Amata haga tokko dura waldhabbii guddoon hedduu ture bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa kanaa wajjini. Amati wal dhiyaachaa deemu jirra fakkaatti. Ammallee adda fagaachuuf deemna fakkaatti. Haalli deemaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf haala biyyaa irratti yaamanii nu mari'achiisuuf hedduu barbaachisaadha. Yeroodhaa jijjiiramni dhufee lubbuun nama hedduu dabartee ijoolleen hedduun dhumtee wareegamanni hafalamee sirni nama miidhaa jiru sun dabreennee nuti eenyutti ammallee deebinee karaa hamaarra buunee jirra. Akka sabaatitti akka amantiititti waa hedduu deemaa jira. Kun wanni kun isin mul'atee nu yaamtanii rakkina biyya san keessa deemaa jiru. Mari'annee furmaata itti laanne jechuun waan guddaa waan bareeda galatoomaan isiniin jira. Tokko wanni jiru haalli biyya keessa jiru namni fira biyyaa hin qabne hin jirtani biyya Itoophiyaatii dhuftan takka Oromiyaa dhuftan takka bakka feetan dhufaa rakkoo hedduu deemaa jira. Akkaan ta'e akka malee ta'e garaan nu boo'e ejji nu imimmaani galgalaa ganama rakkoo garra galgalaa ganama du'a dhageenya galgalaa ganama nama hidhamu dhageenya waa hedduu deemaa jira. Nuti akka ummata biyya sanii baqatee biyya tana jiruutitti nuti bilisa asitti dhugaa dubbanna. Sitsiina biyya tanaati namni keessan hundinuu jiruu bareedduu keessa jirtan dalagattanii bobbaatanii galtan nyaatanii dhugdan hirriba gaarii raftan. Ammoo qaamni keessan cinaan tokko rakkoo qabaa jechuu ifaadha kun. Namni nama isaa kachin jirreef biyya isaata miidhamtuuf an biyya sanii bee biyya gaariin keessa jira asiin jira je'ee cal je'ee rafuunarra hin jirtu jechuu. Maaliif kachi keessa rakkoo keessa jirullee qaamuma kiyyaa jechuu. Kanaafuu wanni sababa amantii godhatee haala adda addaatiin biyya san jeeqaa jiru irra mari'atee sabni waan kana dhaabuu danda'uun dirqama nu waliin nu hundarra jiru jechuu. Odoo mootummaan ta'in jaarmaalee siyaasaan ta'in nuti akka jaarmee waldaa agartee amantii warra gaggeessuutitti uummata islaamaatitti hawaasa bakka buuna. Beekaa kana. Nuti hawaasni bakka buunu miidhama isaatirraa dubbanna malee garee takka deeggarreen dubbannu tana qabadha akka gaariitti. Hawaasni nuti bakka buunee nu filatee nu gaggeessaa jeessan dirqama waan isa keessa jiru isa mudatu irraa dubbachuun irraa mari'achuun asitti illee nu mari'achiisuu baattan bakka adda addaa mari'achaa jirra bakka jirru mari'achaa jirra garuu immoo arra waliin nu qabdanii irraa mari'anne jechuun kunu waan guddaadha. Saniifuu wanni nurra jiru wanni beekuu qabnu bakka tana ha dhufneef ummata bakka buunee dhufne. Tana ni yaadattanii miti. Jaarmee siyaasaa tokko bakka hin buune mootummaa bakka hin buune nuti. Ha bakka buune ummata gaggeessaa jirru bakka buune. Akka sabaatitti odoo abaluu balleesseen tahin
teenyee dirqama mari'annee badii bakka jirtu qubatti laannee sagalee keenya sagalee qabnuun ummata keenya bira dhaabbachuuf marii godhuun bareedaadha. Nu waliin taanaan waan kana irratti isin waliin jirra. Marii bareedduu irra nu afeertan galatoomaa fayyadaa horaa bulaan isiniin jaa. ሲሰራ ለሶስት ጾታ ተሰራ ይላል ለወንድ ለሴትና ለካህናት ካህናትን በተለየ ጾታ ያስቀምጣቸዋል ምክንያቱም ካህናት ለወንድም አይደሉም ለሴትም አይደሉም ወንድም አይደሉም ሴትም አይደሉም አካላዊ ጾታ አይደለም ስርዓት ሲሰሩ ግን አመራር ሲመሩ ይሄ ወገኔ ነው ይሄ ህዝቤ ነው ይሄንን ነግረዋለሁ ይሄን አልነግረውም የሚል ስርዓት ስለሌለ ሶስት ጾታ ነው ያለው ቅድም እንግዲህ አምባሳደር ሆነቱ እንደተናገሩት እነዚህ ሃይማኖት መሪዎችኛ ተበለይተን የተጠራንበት ዋናው ምክንያት ሶስተኛው ጾታ ስለሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ጾታ ህዝብን በህዝብነት ብቻ የሚያይ ህዝብን የሚያገናኘው ከህዝብ ጋር ሳይሆን ከአምላክ ጋር ብቻ ከፈጣሪው ጋር ብቻ የሚሆን አካል እንዲሆን ነው የሚል እሳቤ ነው የተረዳሁት እንደዛ ከሆነ ሐሳቦቼን እቀጥላለሁ የመጀመሪያው ሐሳብ እንግዲህ የውይይቱ ዓላማ ተፈጻሚነት እንዲኖረው ሁላችንም ፈቃደኝነት ያስፈልገናል ብዬ አምናለሁ እኛ እዚህ ጋር ያለነው የሃይማኖት መሪዎች የምእመናን መሪዎች ፈቃደኞች ከሆነን ሐሳቡን ከዳር ማድረስ እንችላለን ሐሳቡ ደግሞ በመንግስት በኩል ስለተሰበሰብን ነው እንጂ ሃይማኖታዊ ነው ሁላችንም የተለያየ ስም ሰተን ወይም በተለያየ ቦታ የምናመልከውን አምላክ የምንገልጽበት ነገር ቢኖርንም ሁላችንም ግን ያለን አንድ ፈጣሪ ነው ሁላችንም የምንስማማው በአዳምና በሔዋን ነው ስለዚህ ሁላችንም አንድ ህዝብ ነን ማለት ነው ቋንቋ በመሐከል ስላለ የተለያየ ቋንቋ ስለምንናገር ህዝቦች የሚል ነገር አምጥተናል ናሽናል አንተም የኢትዮጵያ የብሔራዊ መዝሙርን ስሰማው እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲናገሩ ስሰማ እንደ ሃይማኖት አባት የትኛውን ማየት አለብኝ ህዝቦች የሚለውን ወይስ ህዝብ የሚለውን ብዬ ለራሴ እናገራለሁ እንደ ሃይማኖት አባት ህዝብ ብዬ ብል ደስ ይለኛል እንደ ፖለቲከኞች ደግሞ ህዝቦች ቢሎ ማለት ህዝብን ከህዝብ ላለመለያየት ነው ተብሎ ይባላል ኢትዮጵያ የምትባለው አንዲት ሀገር ናት አንዲት ሀገር ውስጥ የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየ ህዝባዊነት ህዝቦቻዊነት አይደለም ህዝባዊነት ነው ህዝባዊነት ማለት አንድነት ነው ህዝቦች የተባሉት በተለያየ ቦታ የሚኖሩ በሀገር ክልል ግዕዝ ስለሆነ ህዝብ ቃሉ መቼም አባቶች ባሉበት ባልጠቅስም ህዝብ የሚባለው የአንድ ሀገር ሰው ሲኖር ነው ህዝቦች የሚባሉት የተለያዩ ሀገሮች ሲኖሩ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት መለያየቶች በውስጥ የገብተው በህዝቡ ውስጥ የለያዩትን መንፈሶች እኛ ህዝቡን ከፈጣሪው ጋር በትክክል ብናገናኘው የሚሰራው ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ ጊዜያዊ ሳይሆን ዘላለማዊ የሆነ ስራ ነውና ያንን ከዳር ምናደርስበትን ግንኙነት ዛሬ ብንመሰርት በእውነት የሚታሰበው መንገድ ላይ መድረስ አይከብደንም ይሄ አንደኛው ነጥቤ ነው ሁለተኛው ለህዝቡ የምንነግረው ታሪክም ይሁን ሐሳብ ከፈጣሪው ጋር መልካም ኑሮ እንዲኖር ቢሆን ያንን መልካም ኑሮ ብናስጀምረው ዛሬ አንድ ሰሞኑን ምሰማው ነገር አለ ከምርጫው በኋላ ምን እንሆናለን እየተባለ ነው እውነት ከምርጫው በኋላ ህዝቡ ምንድነው የሚሆነው ምርጫውን ተቀብሎ በህዝብ ምርጫ ውጤት ሁሉም አምኖ በስልጣን ላይ ያለው መስጠቱን በስልጣን ላይ የሌለው ውጤቱን ማመኑን እንደዚህ አይነት ሐሳብ ላይ የሚያጸናና የሚያረጋጋ ነገር አንሰማም በአብዛኛው ሁሉም ጸብ ውስጥ ነው ያለው ሁሉም ጥላቻ ውስጥ ነው ያለው ሁሉም ተቃውሞ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ህዝባችንን በቀና መንገድ ብንመራውና ሐሳቡን ብናቃናለት እንደ ሃይማኖት መሪ
ሐሳቡን ማቃናት ማለት መጀመሪያ ሰው መሆኑን ማሳወቅ ሁለተኛው ፈጣሪ እንዳለው አምኖ መልካም የሆነውን ስራ እንዲሰራ ብናደርገው ሶስተኛው እና በዋናነት ማየት የምፈልገው ከሞትን በኋላ ህይወት እንዳለ ማሳወቅ ብንችል ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ ከሞት በኋላ የሚኖረው ህይወት ግን ፍርድ ያለው በሁላችንም እምነት ያለ ነገር ነው ወደ ገነትም ወደ ሲኦልም መግባት አለ ተብሎ ይባላል ስለዚህ ወደ ገነት የሚያስገባው ለወንድም ማሰብ ለተራበ ማብላት ለተጠማ ማጠጣት ለታረዘ ማልበስ ነው እነዚህ ነገሮች ለወንድሙ ያላደረገውን በፈጣሪው ፊት የሚዋረድበት ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብም ይሄን ሲያደርግ የኖረው ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ የበለጠ የረሳውን አስታውሰን የተወውን አቅነተን አቅርበንለት እንዲሰራ ብናደርገው እላለሁኝ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የቄሳርን ለቄሳር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻ ነጥቤ ነው የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የቄሳርን ለቄሳር ማለት መንግስት የሚሰራውን መንግስት እንዲሰራው ለመንግስት ሐሳባችንን የምናቀርብበት ይሄ መድረክ ተፈጥሯል እናመሰግናለን መንግስት ግን ከእግዚአብሔር አገልጋዮች የምታገኙትን ደግሞ በትክክል አቅነታችሁ እንድትሰሙ ቢሆን መስማታችሁን ደግሞ ብታረጋግጡልን አንዳንድ ጊዜም እንደሰማችሁም አናውቅም እንዳልሰማችሁም አናውቅም የሰው ልጅ ያልሆነው ነገርን ሲነገር ተደጋግሞ ሲነገር ሌላ ሐሳብ ውስጥ ይገባል የሆነ ይመስለዋል ያልሆነው ነገር በጣም ስለተነገረው ተነግሮት ያልሆነውን ሆኖ አሁን ሐሳቡ ተቀይሯል የበደሉህን እኮ አስብ አልተባለም የኛ አስተምህሮ የበደሉህን አሳስብ ሳይሆን ለበደሉህ ጸልይ ነው ለበደሉህ አድን ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ያልሆነውን ነገር የሚነግረውን ነገር የሚሰማውን ነገር መንግስት እንደ መንግስት አንድ ነገር ቢያደርግልን ደስ የሚለኝ ምንድነው መስማታችሁን ንገሩን እንዳልሰራችሁት ንገሩን ከሰው ያቀያየማችሁ ያለው ነገር ይሄ ነው መስማታችሁን አትናገሩም ያደረጋችሁት እስኪመስል ድረስ ዝምታችሁ ትንሽ ያለ መጠን ይሄዳል ስለዚህ የህዝብን ድምጽ ሰምታችሁ ይሄ ነገር እኛ ያሰብነው አይደለም ያቀድነውም አይደለም ስለዚህ ይሄንን ነገር ከዳር እናደርሳለን የሚል አመራር እናንተም እንደ መንግስት ብትሰሩ እኛም ደግሞ መንፈሳዊውን ነገር ብናስተምር ከዳር ማድረስ እንችላለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሁላችን ብዙ ምናቀው ሰው አለ ከዚህ ብቻ አይደለም በካናዳ በአውስትራሊያ በአውሮፓ መላው የአሜሪካ ስቴቶች በሀገር ቤት በየትኛውም ዓለም በጣም ብዙ ስራ መስራት እንችላለን ወጣትነት ስሜታዊነት ነው እነዚያን ወጣቶች ስሜታዊ የሚሆኑትን በየትኛውም ቦታ አሁን እኛ ምንነጋገረው ስለ ሃይማኖት ጉዳያችን ነው ምናወራው እዚህ ቦታ የተሰበሰብነው አገራችን እንዴት እናድናት ነው ኢትዮጵያ አሁን ብዙ ችግር አለባት ችግሩን ማን ነው የፈጠረው ማንንም ተጠያቂ አይደለም ሁላችንም የችግሩ ፈጣሪዎች ነን አየለም አሞ ወይም ጉተማ ወይም ገብረዝጊ ምናምን ሳይባል ሁሉም የችግሩ ፈጣሪ ነው ሸኩም ካህኑም ሁሉም የችግሩ ፈጣሪ ነው ስለዚህ ታችን ተውና ወደ መፍትሄ ሐሳብ ስንመጣ እኛ የሃይማኖት አገልጋዮች ሆነው ሃይማኖታችን ብንሰራ ህብረተሰቡን አገሩን እንዲወድ ሃይማኖትን እንዲያከብር ስርዓቱን እንዲጠብቅ ብንነግረው መልካም ነው ትላልቆችን እንዲያከብር ስለዚህ ዛሬ በዚህ ውይይት ውስጥ ጊዜያችን ከምናጠፋ ስራ ተሰታተን ስራ ተመዳድበን እምንሰራውን ተልኮ ተሰታተን ነገር አሳጥረን ነገር ግን የኛን እርዳታ ለምትፈልገው ሀገር ጥሩ ነገር ብናደርግ ሌላኛው ምናልባት ይሄ ግን የኔ አመለካከት ነው ማንንም ሰው አይወክልም በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እኔ እንደምረዳው ከሆነ ምናልባት እኔ የራሴ አድንቆት ሊሆን ይችላል የራሴ ነገር ሊሆን ይችላል እኔ የዶክተር አብይ አድናቂ ነኝ ዶክተር አብይ ጥሩ የሆኑ አገራችን እግዚአብሔር እንግዲህ ፈቃዱ ከሆነ ባለው ሁኔታ የአገሪቱን እየመሩ ነው ይሄ ማለት ግን ስተት አይኖርም ማለት ግን አይደለም ስተት ሊኖር ይችላል እናግዛቸው ብናግዛቸው ምን ችግር አለው ለሀገራችን ስንል ብናግዝ ህዝቦቿ በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ኢትዮጵያን ብናረግ ምን አለበት የሃይማኖት አባት እውነተኛ የሃይማኖት አባት ሆኖ መልካም ቢያደርግ የዛሬን አያድርገው እንጂ በሙስሊሙም በክርስቲያኑም በሌላውም የሃይማኖት አባቶች ነበሩ ለሰላም ድርድር ሄደው አስታርቀው የሚመጡ አሁን እነሱም ተጣልተው የሚያስታርቃቸው ሰው ያጡ ችግር ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ ቃል ገብተን አንድ ሆነን ስራ ተመዳድበን ብንለያይ መልካም ነው ለማለት ነው እንግዲህ ይሄ የሁላችንም ተልኮ ነው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማልጀኒ
biyya keenyatti dargaggeeyyiin hojii gaarii dalaguu hin danda'anii hojii badaas hojjechuu hin danda'an. Garuu immoo ani akka kiyyatti akka amantaa kiyyatti fedhinnaa kiyyaan kan amantiitii miti kan biraatii miti. Dooktar Abiy nin deeggara re'eef waan dubbadheetiin jira. Mootummaan malaayikaa miti. Waan kana ta'eef inni kun nama waan ta'eef dogongora inuma. Garuu immoo namtichi badaa miti. Ani isa nin deeggara. Kanaafuu waan kana ta'eef biyya keenyaaf wal gargaarree akka ija tokko akka hafuura tokko akka gurra tokko taanee biyya keenya haa guddifnu. Kanaam ja'a jettee wala dubbatanii jiranii. Garuu immoo ani akkan jedhutti amantiin kan biraati. Siyaasni immoo kan biraati jechaa ture. Amantaa fi siyaasa adda baasuu qabna. Duraan namni waggaa wal lole, waggaa namni wal ajjeesu, manguddoo mana amantiitii fuudhaniiti geeysanii manguddoon araaramu gooti. Arrammoo manguddoon manni abbootiin amantaa wal lolanii isaan namni waliin araarsu hin argamne. Dubbiin guddoon ተነረ ጅርቲ ይጀን እኔ የምሰጠው በአንደኛ ላይ ከሃይማኖት ተቋማቱ በጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የበኩላቸውን በጎ ሚና እንዲጫወቱ የሚል ነው። እንግዲህ በዚህ ላይ አንድ 5 ነጥቦችን ለመስጠት ፈልጋለሁ። በጎ ሚና ከዚህ ካለነው ቢጀመር የሚል ሐሳብ አለኝ። እንግዲህ የምንኖርበት የሰሜን አሜሪካ ነው። ግማሾቻችን ከሰሜን ግማሾቻችን ከደቡብ ግማሾቻችን ከምዕራብ ግማሾቻችን ከምስራቅ መተን እየኖርን ነው። ሰሜን አሜሪካ ላይ ሚኒሶታ ግዛት ላይ ተሰባስበን እየኖርን ነው። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንደ አገሪቱ መኖር የሚገባንን ኑሮ እየኖርን ነው። ከነጩም ከጥቁሩም ከስፓኒሹም ከሁሉም ጋር አብረን እየኖርን ነው። ይሄ መኖራችን በሀገራችን ላሉ ሰዎች ለየትኛውም ሃይማኖት በየትኛውም ባህል በየትኛውም ቋንቋ ለሚኖሩ ሰዎች የሚያስተላልፈው በጎ ሚና አለ ብያምናለሁ። በጎ ሚና ምንድነው? እኛ ስደተኞች ሆነን በስደት ሀገር መተን ሰላማዊ አየር እየተነፈስን እንዲ ቁጭ ብለን በሃይማኖት ጉዳይ በሀገር ጉዳይ መወያየት ከቻልን በሀገራቸው ያሉ ኢትዮጵያውያን በነገድ በቋንቋ በዘር በሃይማኖት ሳይለያዩ የሚወያዩበትን መድረክ ማመቻቸት የመንግስት ስራ ቢሆንም ይሄ የምንተነፍሰው አየር ለነሱም እፍ ብለን ማሳየት አለብን። ይሄ በጎ ሚናችን መሆን አለበት የሚል አለ ሐሳቤ። ከዚሁ ጋራ የመጀመሪያው የሃይማኖት ተቋማት ነን። ከተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት ውስጥ መተናል። አፈስነው ወይም እያጨርነው ያለነው ነገር በዘራናቸው ዘሮች እንደሆነ ልንመለከተው ያስፈልጋል። ትልልቅ አባቶች ያላችሁ በእድሜ የበለጸጋችሁ በእውነት ትልልቅ ደረጃ የደረሳችሁ አላችሁ። በእድሜያችሁ ብዙ ነገሮችን አሳልፋችኋል አይታችኋል። እንደዛሬው ዘመን ግን በአገራችን በኢትዮጵያ የወረደ የተጎሳቆለ ሰው በሰውነቱ አልከበር ያለበት አገር የኢትዮጵያ የሆነ መጥቷል። ይሄ ሁላችንም ሙስሊም ክርስቲያኑ ሳይባል ያ የዘራነው ዘር የያጨርነው ያለው መከራው ግፉ እየበዛ እንደሆነ መመልከት አለብን። ስለዚህ የሃይማኖት ተቋማት ሁላችንም አስተሳሰባችንን አመለካከታችንን ለሌላው ወገን የምናስተላልፈውን መልእክት ኃላፊነት በተሞላው ሙሉ ኃላፊነት በተሞላው ሁኔታ ሁላችንም ልናስተላልፍ ብንችል በጎ ሚናዎቻችንን ብናሳይ የሚል ነገር አለኝ። ሌላው በጎ ሚናው ላይ ማተኮር የምፈልገው ነገር ምንድነው? እሱ ትናንትና ተራርቶ ይኖር የነበረው እስላም ክርስቲያኑ ዛሬም ያ የመረዳዳቱ መንፈስ እንዲመጣ በሁሉም ስፍራ በሁሉም አካባቢ ተራርቶ የሚኖርበትን አቅም መፍጠር እንዲችል መልሰን የመረዳዳትን የመተሳሰብን እጅ ለእጅ ተያይዞ ሀገርን አልምቶ የሚኖርበትን ነገር እንዲኖር ለማድረግ የሃይማኖት ተቋማቱ
ትልቅ ኃላፊነት ድርሻ ስላለን ይሄንን ትልቅ ኃላፊነትና ድርሻ በሚገባ መወጣት ብንችል የሚል ነገር አለኝ። አራተኛ ባልኖርንበት ዘመን ታሪክ እንደ ታሪክነቱ ቢተረክ ታሪክ ነገስታት ሊሆን ይችላሉ። የኢትዮጵያ ታሪክ ረጅም ዘመናት ያለው ነው። ከ3000 ዘመን በላይ ያላት ታሪክ አላት አገራችን ኢትዮጵያ። ስለዚህ በየዘመናቱ አሁንም ቢሆን ማለት ነው ወደፊትም የሚከሰቱ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ችግሮቹን እየመዘዝን ለጸብ፣ ለጦርነት፣ ለልቂት፣ ለሞት፣ ለስደት ከምናደርግ ችግሮችን እንዳይከሰቱ ዳግመኛ እንዳይመጡ ከነሱ ካለፉት ዘመናት እየተማረን እነዚህ ችግሮች እንደ ችግር እያየናቸው እነዛን የምናልፍባቸውን ትውስታ እንዲሆኑ ያን ዘመን እያነሳን ለሞትና ለግድያ ለስደት ከምንቀሰቅስበት ወደ መልካም ነገር እንዲመጣ ችግሮቹ ላይ ብቻ ሳይሆን በጎ እሴቶቻችን ላይ መተሳሰብ ላይ ብናተኩር የሚል ነው። በመጨረሻ አምስተኛ 5 ነጥብ ስላልኩ ነው። አምስተኛ የሚለው እንደ ሰውነት ይሰማን ሰዎችም በአገራችን በኢትዮጵያም ያሉት ሰውኛ የሚለውን ነገር እንዲሸቱ ኃላፊነት አለብን። በምንም አይነት ነገር ውስጥ ይኖር የሚያምነውም የማያምነውም በቋንቋ በነገድ በዘር በምን በሃይማኖት ሳይለያይ ሰውነት ይቀድማል ብለን በሰውነቱ ማንም ተከብሮ መኖር የሚችልበት ዓለም አገር እንደሆነ ብናስተላልፍ መልእክቶቻችንን በጎ ሴቶቻችን ናቸው። የሃይማኖት ተቋማት ይሄ ግዴታችን ኃላፊነታችን ነው ለማለት ነው። ይሄ ድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ረክናን ጎባ ማልጀኒ ቢየከኘቲ ባሃ ዲሃቲ ዲሃራፊ ባሃራ ወልባኔ ቢየከነቲ አርመጅራ ወልታኔቲ hafuura gaarii arma keessatti godhaa jirra yookaan walgahii gaarii wal kabajneeti seera mootummaa seera biyya kanaa kabajaadhaan itti fufaa jirra. Kabajaa kana seera kana biyya keenyattis ummata jiruudhaaf barumsa kennuudha, barumsa gaarii dhaamsa gaarii kanna jechuudha. Itti aansee immoo abbootiin amantaadhaa oggaa barumsa kennan orma bira deemanii yookaan immoo mootummaanis dhaamsa oggaa dhaamsu seenaa biyya sanii seenaa dabreessan yookaan akka namni sheenaadhaan namni tooftaadhaan abboleessa dha'uudhaaf yookaan waan biraa godhuudhaaf akka tattaafatu akka kakkaasu godhu odon tahin seenaa akka seenaatitti ilaalanii ka dabrus dabarsine ka fudhannus fudhanne ka itti barannus barumsa goone itti hafuufnu malee abboleessa akka dha'u abboleetiin abboleetitti akka kaatu abbootiin abbootitti akka ka'an seenaa kana seenaa injirree kana itti fufu yookaan barumsa godhanii itti deemuun godda'ama qaba. Biyya keenyaaf gaarii miti kan jedhu kan biraati immoo ammas maal jedhanii nuti akka amantiititti ummata keenyaadhaaf dhaamsa dabarsuun kan itti jiraatu ummanni keenya wal kabajee wal gargaaree haa jiraatu. Mootummaa fi ummanni tokkummaadhaan haa deeggarru. Ummanni amantaa humna qaba. Humna kana immoo oggaa namni kun walgahiirra dhufe arra odeessine akkan deemnee bichi jedhaniiti dhaamsa godhan jechuudha. Gabaabseetiin itti dubbadeen. ስሜ ቀሲስ ፍራንሲስ እስጢፋኖስ እባላለሁ። ይሄ እድል ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይሰማል? እሺ። አባቶች ሃይማኖት መሪዎችና አባቶች ታላላቅ ግሩም የሆነ ሐሳብ ተናግራቸዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። እንደዚህ አይነት ምክር ያለበት ስብሰባ ላይ መገኘት በጣም ልብ ያረካል። ስለ ሀገር በጎ ሐሳብ ሰምተናል። አንድ ሀገር አለችን ኢትዮጵያ። ሃይማኖቶች አሉን፣ እስልምናና ክርስትና የሌሎች እምነት ተከታዮችም።
ህዝብ አለን ብዙ ቋንቋዎችን የምናገሩ ከ82 ቋንቋዎች በላይ ግን አንድ ሀገር ነው ያለን እና ከዚች ሀገር ሌላ የለንም ይህችን ሀገር እንዴት መያዝ መጠበቅ እንደሚገባን እየተመካከርን እንገኛለን እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው ሐሳቡ እዚህ የተነሳው በሙሉ ሰላምን በተመለከተ ሀገርን ለማረጋጋት አብረን ለመኖር ለመቀባበል እየተነጋገርን ያለ ነው ስለዚህ ቅድም የተነገሩት ሐሳቦች ሁሉ እኔም በበኩሌ ከሙሉ ልቤ ደግፋለሁ በሀገር ቤትም ሆነ በዚህ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ምእመናንና መሪዎች ነን እና ሁሉ ጊዜ ስለ ሀገር አንድነት ስለ ሀገር ፍቅር ሰላም እንናገራለን እንሰራለን በረሃብ ጊዜ በስፋትና በጥልቀት እንሰራለን በበሽታ ጊዜ ብዙ ሆስፒታሎችን በመክፈት ትምህርት ቤቶችንም በመልካሙ ጊዜ በመክፈት በስፋትና በጥልቀት የምንሰራ ቤተክርስቲያን ነን አሁን ለመናገር የፈለኩት አሁን ጥሩ ሐሳብ ተነስቷልና ወደ አጀንዳው ተመልሰን በቃ አሁን አጀንዳው መግለጫውን ተቀብለናል ሰምተናል አላማችን ሐሳባችን አንድ ነው ልባችን አንድ ነው ፍላጎታችን አንድ ነው በዚች ሀገር ሰላም ለማምጣት ነው ሀገሪቷን ወደፊት ለማራመድ ነው ልጆች እንዲያድጉባት ደግሞ አረጋውያን እንዲጦሩባት ለማድረግ ነው የምንፈልገው ይሄንን እናምናለን ይሄንን እንቀበላለን ለዚህ ደግሞ ራሳችንን እንሰጣለን ብለን ካልን አሁን ወደ አጀንዳው ተመልሰን ይሄንን አጀንዳ ቁጥር 1 እየተባለ በዛ ላይ አጭር ሐሳብ ቁጥር 2 እየተባለ በዚያ እንሄድ በስብሰባ አመራር አካሄድ ብንሄድ ሐሳብ ለማቅረብ ነው አመሰግናለሁ ስለተፈቀደልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንግዲህ በእውነት ይህ የእውነት ቦታ ነው ስለ እውነትም እውነት መናገር አለብን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የቤተ ክርስቲያናችን ባለውለታችን እንደሆኑ አንረሳም ምክንያቱም ለሁለት የተከፈለውን ሲኖዶስ አስታርቀው አንድ ያደረጉልን እሳቸው ስለሆኑ የቤተ ክርስቲያናችን ባለውለታ ናቸው አሁንም ቢሆን ምናሳስበው እንደው ነበረ ከምንል ዛሬም ቤተ ክርስቲያን እያለቀሰች ስለሆነ የቤተ ክርስቲያናችንን የእናታችንን የቤተ ክርስቲያን እንባዋን እንዲያብሱላት አደራ እንላለን ሌላው እንደሚታወቀው በትግል ወይም በድል ወይም ደግሞ በታሪክ አጋጣሚነት የሀገር መሪ ይሆናል ስልጣን ይያዛል ያ ስልጣን ግን እግዚአብሔር ህዝቤን ጠብቅልኝ ህዝቤን ምራልኝ ብሎ እግዚአብሔር ነው የሚሾም ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ በእውነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንደ መጀመሪያቸው ጊዜ እንደዚያች እንደ ፓርላማው ጊዜ እንዲመሩልን እናሳስባለን በእውነት ያን ጊዜ መጀመሪያ የተናገሯት ቃል ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስተላለፉት መልእክት ግሩም የሆነ ቃል ነው ያችን ቃላቸውን አክብረውን እንዲመሩልን እናሳስባለን እኛ ደግሞ የምናገዛቸው የኢትዮጵያ ህዝብ በመጽሐፍ ቅዱስና በቁርአን ነው የሚመራው በእውነት ከህገ መንግስት ይልቅ ህገ እግዚአብሔርን የሚያከብር ህዝብ ነው ክርስቲያኑ በመጽሐፍ ቅዱስ ህግና መመሪያ ይጓዛል ሙስሊሙ ደግሞ በቁርአን ህግና መመሪያ ይጓዛል ስለዚህ አላህን በመፍራት ህጉን በማክበር ክርስቲያኑ ደግሞ እግዚአብሔርን በመፍራትና በህጉ በመመራት ነው የሚኖረው ከህገ መንግስት በላይ የሚመራው በዚህ ስለሆነ አሁን እኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ምናገዛቸው ኃላፊነትን እንውሰድ ዝም ብሎ መስበክ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነትን እንውሰድ በእኛ በኩል በክርስቲያኑ በኩል ጳጳሳቱ ካህናቱ ልጆቻቸውን የሃይማኖት ልጆቻቸውን
ይቆጣጠሩ፣ ያስተምሩ፣ ኃላፊነት ይውሰዱ። በሙስሊም በኩል ደግሞ ኢማሞች፣ ኡስታዞች ለልጆቻቸው ያስተምሩ፣ ኃላፊነት ይውሰዱ። ዝም ብለን ሁል ጊዜ ማውራት ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት ይውሰዱ። እንዴ አንድ ቅጠል እኮ በእውነት እንዳትበጥስ አንድ ቅጠል እንዳትቆርጥ ከተባለ በሃይማኖት አባቱ አይነካም። ስለዚህ ኃላፊነት ወስደን እናግዛቸው። ዛሬም ነገም አይናችን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ነው አይናችን፣ እናግዛቸዋለን። እሳቸውም እንደ መጀመሪያቸው ይሁኑልን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱራን ዱርሴ ኡልፋዳ ገለቶማ ወልገሂ አካና ገጌሱ ኸይሰኒፍ ኑቲሌን ኢሲ ያምነ ጀኔ ዱራን ከሮርፈታ ቱሬ ኢሲን ደጌፈቻ ቱሬ አካናማ ቶኮቲ ረኩ ብየ ኬሰ ዴማ ጅሩ ተካ ቆንሶለሪያስ ጅሩ ሆን ረኩ አሜሪካ ኬሰ ጅሩ ሞቱማ ትራምፕ ቀምና ረኩ ብየ ኬሰ ጅሩ ሞ ኢሲንቱ አስጅራ በካ ገርቴ ዱር ሂሪረ በሁዳን ሰገሌ ኬኛ ደጌሱዳን ጎዳ ቱሬ ወሌ አሱመቱ ሂሪረ ባኑ ሞሂም ባኑ ኢሲንቱ ሂሪረ ባኑ ሞም ባኑ የቹ ያዳ ቱሬ ገሩ ረቢ ሲምባሴ በገረቢ ሲምባሴ ኤቲያን ሱዳን ኑቲ አካ አመንቲት ኢትዮጵያ ኬሰት ያነማ ባቲ ለመዱራ አቺን ቱሬ ዲሰምበር 15 ኢንገሌ ቪዛ አርኩማ ኬሰን ራን ፍሮዴ ዴሜ ነገ ነገ ጌስተኒቲን ዴሜ ቢቲቴኛ ነጊያ ቢቲቴኛ ሃለጋር ጅርቲ ሆታ ኸቀበኛ ቀብደን ኸቤኩም ሰቀብደን ኸደንቲ ቀብደን ትጋላ የተኒ ማቲ ፉደኔ ዴኔ አካ ጨራት ይሄ ረቢን ሱብሃነሁ ወተዓላ የሩማን አን ቱርባኑማን አቺቲ ገቡኤ ድሬ ወራና ገርቴ ነሞ ድሬ ወራና ሴኔን ተየቹ ማሊ ረኮን በከ ዱራታቴ ገባበት ሃሊ ነገኛ አከመለያቺሳዳ ሐዋስኒ አከነመ ተቆቲ አመንቲ አዳዳ ቀቡ ሐዋስኒ ሰባ ሰብለምኖኒ ነገ ቀባ ወሪ ረኮ ቀቡ ሃጋም ቢየሰንጅሩ ባቲ ለማፊ ቶርባን ተካንቲን ጠሌ ኡመቶታ ቃመ ሞቱማ ሄሰጅሩ ሞቱማ ኸገርቴ ዱራ ጀልቀቢያ መለ ሄሰጅሩ ሂንጅጅራሚን ኡመተ ገርቴ በከ ገርቴ ሞቱማ ቡኤ ዋ ሆጀቻ ጅሩ ኬሰ ረኮን ጅራ ከናፍ ወገዩ ሐዋስኒ ኦሶ ስለ አካ ሐዋሳቲን ተው ባቴ ሐዋስኒ ቃተ ውልፊጤ ስለ ሲቪል ዎሪን ቃተ በነሜ ገሩሞ አመሌ አቦቲን አመንቲ አመሌ መንጉዶኒ ሃገለ ቶመኒ ብየ ኬሰቲ ዋን አርጌ ኬሳ ኤጋ ቲየሱን ጀብዱራ ተናፍ ነገባበቴ ከናፉ አሞን ጀቹ ወርባዱ ኤንገደ መስጊዳቱ ጉባቴ መስጊዳ አፍርቱ ጉባቴ መጋላ ሞጣ ጎጃም ኬሰቲ ቃምኒ ሞቱማ ዋን ከና ድርቃማ ፉደቴ ኡመተ ዋን ከና በሌሴ ሴራፍ ዲሄሱ ኦሶ ጅርቱ ማለቀ ሆሪ ሚሊዮና ዲበሰዲ ኦል በርበዳ ከሙስሊሞታ ዱካና ፊ መስጊደ ጅዱ ከና ኡመተ ገርቴ ረከቴ ሐሚሌ ጨቤ በከብቲ ሰላቱ ደቤ መድረሳ ደቤ አከምቲ ሞቱማን ገበሄ ጉያ ተኮ ሐዋስ ሚሊዮና ዲደሚ ኦል ከሙስሊማ ሰባ ሰብለሞታ ፊ መጋላ ሁንደ ኬሳ ቤ ሂሪራ ኬሰን ደገኘ ጅራ ሰገሌ ኬሰን ደገኘ ጅራ ረኮን ቴሰን ረኮ ቴኛ ሐዋስ የቹ ሞቱማዳ ሞቱማ የቹን ሐዋሳ ኡመታ ዋን ከነ በሌሴ በርበዴሴ ሴራፍ ዲሄሲና ኑ ኦብሳ ኢንቨስቲጌት ጎኔ ኡመታ ሚደሜስ ኒገርጋራ ማሊፍ ጀቹ ኦሌ ኬሰቱ ናኖ አማራ ዮ ኢሳን ሌን ጨሊሰን ከም ፌደራላቶ ማሊፍ ጨሊሴ ዶክተር አብይ ማሊፍ ኒፍታ ዶክተር አብይ ማሊፍ ትዊተራን በሬሳ አመጋፋ ገርቴ መስጊደ ኬሰቲ ነምኒ ሸንተሚ ሰገል ዱኤ ኒውዚላንድ ኢtti fakkeenyaaf namtittiin prime minister Jacinda Ardern gabbuutee dhuftee ummanni sun isin baqattoota biyya kanatti illee baqattan taatan warra biyya kanaati rakkoon teessan rakkoo teenya nageenyi keessan nagee keenya waan isaan barbaadan qabeenyarraa hospitaalarraa bakka san gartee jijjiirurraa waan isaan barbaadan security isaanii godhurraa osoo arraantana rakkoo jirtu tanaaf security'n charchiidhaaf godhamee masgiidaaf godhamee bakka silaa rakkoon irraa eeggamtu shekkamturraa mootummaan qaama gartee waraana qawwee qabu bakka hundatti osoo godhe rakkoon tun dhiphachaa deemti
Kanaafu ammallee wanni jechuu barbaannu mootummaan yoo kan mootummaa nama hundaate kan walqixa sabaa sablammootaa fi amantii hunda walqixummaan tiisuu ta'e namoota amantii isaanii bakka bu'u masaraa mootummaa keessatti nu buusu takka. Rakkoo jirtu osoo hin dubbanne osoo akkamitti solvu goona duuba maal haasofna osoo balballi mana keessa jiru no gaafiinsi gaafadha haasoo asitti haasofnu kana duraan dursee haasoo asitti haasofnu kanaahu hagam takka haasoonni keenya kun bu'aa qabaatee ilaa biyya gahee hawaasa san gargaaruuf deema hagam takka nu amansiista abdiin sirraa qabnu maal godhuuf deemta hawaasa nurraa marii asi gaggeessu jiru kana maali gooliin isaa guddaan dhugaadhaan furmaata barbaaduuf deemna deen rakkoo jirtu waliin dubbatuu qabna yoo rakkoo jirtu walittiin himne waan isin hin beekne hedduutu jira ummanni dhumaa jira guyyarraa ummanni dhumaa jira kanaafuu harka mootummaa irraa nuti rakkoo hin qabnu garuu immoo adeemsa isaa irraa rakkoo qabna adeemsi isaa sirraa'uu qaba maallaqa gibira ummataatiin masaraa mootummaa keessa taa'ee muslimni biizinasni isaa heddummaachuu jira je'ee namni ummata qasqasaa ummata haasaa jiru qaama mootummaati kuni maaliif seeraan hin dhiyaanne irraa bu'ee jiran. Ani Tafariin jedhama asumaan jiraadha dhiyoon dhufe egaa eenyu bakka bu'ee akka hin dubbadhu hin beeku ofumaan bakka bu'aa sanaan ala yaa waaqeffataa bakka bu'ee dubbachuu nan danda'a maaliif gadaa waan hin promote godhuufi afaan Oromootiin jalqabeedha dhiifama. Okay, afaan Oromootiin itti fufa. Wanni asitti jechuu barbaadu inni guddaan dhaamsaan isinitti dhaammachuu barbaada. Dhaamsiin isinitti dhaammachuu barbaadu keessattuyyuu abbootii amantaati isini. Baay'een isin kabaja. Nama baay'ee nama waaqas keessattuyyuu namaa fi waaqa wallole jedhamu kana warra araarsitaniidha. Kanaaf namaaf namas araarsuudha gahee guddaa qabdu. Kanaaf namaaf nama otoo araarsitanii caalaa fudhatama qaba jedheetiin yaada. Isin otoo jirtanuu waraanni geggeeffamuun qabu. Isin otoo jirtanuu namni du'uun qabu. Isin otoo jirtanuu iddoon amantaa gubachuun qabu. Rakkoon kan jiru yoo geggeessan keessattuu geggeessan amantaa dadhabeedha. Namni moraalii kan jennu kana safuun ilma namaa kan badu yoo geggeessan kuni gaheesaa waan isarraa eegamu bahuu dadhabeedha. Kanarraa kan ka'e kan badiin kuni dhufe jedhee yaada. Isa keessa inni jalqabaa nuti dhabne maalinni afaan Ingiliziitiin empathy kan jedhamu kana walii gadduu waliif yaaduu rakkoo yookiin hubama nama tokko hubachuu dadhabuudhaani kan ka'edha. Kanaaf abbootiin amantaa adaraa rabbii kanarratti hojjedha. Namni yoo wal dhageenye yoo waliif dhaabanneedha kan saba tokko ummata tokko nama waaqati jedhamu kan dandeenyu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf yoo kana barattoonni tokko dambii doollootti qabamanii jedhame yookiin aggataman jedhame baay'ee dubbatamaa ture. Namni maaliif fiiga eenyutu aggateedhaaf fiiga ofiif badanii maali godhaniidhaaf fiiga. Akka nama amantaatti yookiin otoo akka nama safuu qabutti nuti kan yaaduu qabnu eenyutu aggatee otoo hin ta'in abbaa feeyyuu aggatu barataan sun aggatamuu qabuudha. Gochicha balaaleffachuu qabna malee abbaa miti nuti. Kanaaf rakkoo keenya nama hubameefillee laaluu hin dandeenye. Kana ansirritti hubattan immoo fakkeenya mooxatti masgiinni gubate gaafa jedhanii achi fuulduratti sirbaa turani. Masgiinni suni namnis gubuu danda'a yookiin qaamni biraas yookiin ofiinis gubachuu danda'a. Garuu akka nama safuu qabu tokkotti waan kun gaafa gubatu lakki jechuu qabnaa ture. Dafnee dhandhee amantaa kamiyyuu hordofuu ni dandeenya garuu dhaamsuu qabnaa ture. Maaliif isaaniifis yaaduun nurra jira jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeen bakka amantaa isin gaggeessitan keessatti please waa'ee walii yaaduu kana barsiisaa. Lammaffaa asii ibidda kan qabsiisaa jirani baay'inaan diaasporaa kana miseensota keessanii jechuudha. Kanaaf miseensota keessan kana lakkii jedhaanii weelleffadhaa dhaabsisaa. Waan kun sirrii miti. Nama musliimaa ortodoksii keessa taa'ee musliima kana arrabsu argitan lakki jechuu qabdu dirqama. Musliimnis immoo
Kan isin keessa taa'ee kiristaana arrabsu lakki jechuu qabdu. No, waan kun sirrii miti jechuu qabdu. Kanaaf kunis isinirraa eegama. Inni sadaffaa qabatamaa waan tokko isinirraa barbaanna. Qabatamaa maal isinirraa barbaanna yoo jettanii sabaaf sablammiin keessanitti mul'achuu qaba. Inni kun akkamitti mul'ata? Fakkeenyaaf afaan fakkeenyaaf musliimni ani isin gargaaruu hin danda'a. Kanarratti qorannoo geggeesseen jira. Fakkeenyaaf amantiin islaamaa guddina ogbarruu afaan oromoof maal gumaache? Kanarratti waa tokko qopheessuu ni dandeessu. Afaan amaaraati maal gumaache? Afaan Somaaleeti maal gumaache? Sidaamaa yookiin kan biraati maal gumaache? Kanarratti waan tokko gaafa qopheessitanii nama baay'ee gahuu ni dandeessu. Gara amantaa qofa otoo hin ta'in gara guddinaattis jechuudha. Gama ortodoksiinis akkasumatti waan kana qopheessuu ni dandeessu. Warri Protestaantis akkasumatti ni dandeessu. Keessattuyyuu warri ortodoksii kanarra hanqina qabdu otoo sirriitti kanarratti hojjetame. Kanuman jedha. እድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይሰማል? እሺ ይሄ ጥሩ ጅምር ነው። ቅድም አምባሳደሩ እንዳሉት ብዙዎች አመስግነዋል። ይሄ እድል ስለተዘጋጀና ይሄ መድረክ ስለተዘጋጀ እኔም የዛ አመስጋኝ ነኝ። ግን ደግሞ በዚህ መልኩ ባይሆን ጥሩ ነበር። የመጀመሪያ ስለሆነና ተርናውቱን ስላላወቅን ነው ብለዋል አምባሳደራችን። እንግዲህ ወደፊት ይሄንን አርጋችሁ የተሻለ ቦታ ፋሲሊቴት እንድታረጉ ምክንያቱም ይሄ ያለንበት ሀገር አቅሙ ብዙ ነውና በእንዲህ አይነት መልኩ ባንሰበሰብ ደስ ይለኛል እላለሁኝ። እሱ ኮሜንቴ ነው። እኔ ግን አደራ ለማለት ነው አሁን እዚህ መካከላቸው የቆምኩት የሃይማኖት አባቶች መሪዎች ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ። እነሱን አደራ ምለው ምንድነው ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የሚባል እሴት ነበራት ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገራችን ጥንታዊትና በጣም ረጅም ዓመታት በብዙ መልካም ነገር የምትታወቅ ሀገራችን ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የሚል ህዝቡ ነበረው። ያ እሴት ያ ሞራላዊ እሴት ማህበራዊ እሴት እየጠፋ ሄዷል። አድሚት አረግነውም አላደረግነውም በጣም ወርደን የመጨረሻ ዝቅተኛው ደረጃ ላይ እየደረስን ነው ያለነውና ይሄ ለምን ሆነ ብላችሁ የሃይማኖት መሪዎች እያንዳንዳችሁ ራሳችሁ እንድትጠይቁ ያስፈልጋል። ለምን ሆነ ብለን ከጠየቅን በኋላ መልሶቹን ማግኘት አለብን። ይሄንን ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? ሰው ለምንድነው የይቅርታ መንፈስ ከህዝቡ ውስጥ የጠፋው? የሰላም መንፈስ በምን ምክንያት ነው ሊጠፋ የቻለው? እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ወይም ጎሳ የራሱ የሆነ በጣም ስር የሰደደ መልካም የሆነ በሽማግሌዎች ብዙ ችግሮችን የሚፈታ የበደለውን የሚቀጣ የተበደለውን የሚክስበት ብዙ መንገዶች ነበሩት። አሁን ግን እነዛ መንገዶች እየጠፉ ነው ያሉት። ሰዎች ተጣልተው የሚታረቁበት ሀገር አልሆነም። እርስ በርስ ሰላም እየጠፋ ያለበት ሁኔታ ነው። እንደዚህ ከሰላሙና ከፖለቲካ ውጪ እንኳን ማህበራዊ እሴቶቻችን እየጠፉ ነው ያሉት። ለምን? ኢትዮጵያውያን በእንግዳ ተቀባይነት በጨዋነት ምንም የሌለው ደሃ ገበሬ ብዙ ሀብታሙን ነጋዴ ቤቱ አሳድሮ ከነገንዘቡ የሚልክበት ሀገር ነበር የነበረው ታሪክ ስንሰማ። አሁን ግን ያ አይደለም እየሆነ ያለው። ወጣቱ ትውልድ በባዕድ ባህል እየተወሰደ ነው። ልክ ነው አንድ ሀገር እያደገ ሲሄድ ወይም ባሁኑ ቋንቋ አነጋገር በግሎባላይዜሽን ምክንያት ባህል ሊቀየር ይችላል። አይቀየር ማለት አይቻልም። ግን ያለውን ሙሉ በሙሉ ጥሎ አዲስ በማምጣት አይደለም። ማናችሁም እዚህ ውስጥ ሲነገር አልሰማሁም። ስለ አዲሱ ትውልድ መጨነቅ አለብን። ስለ አዲሱ ጀነሬሽን መጨነቅ መቻል አለብን። እኛ እዚህ ያለነው ኑሯችን ተመችቶን ነው የምንኖረው ወይም እዚህ በመልካም ነው የምንኖረው በሚለው በማናቸው መንገድ አጭበርበረንም አታለንም ምንም አድርገን ምንም እዛ ያለውን ወደዚህ ነው ማውጣት የምንፈልገው። እዛ ግን በእውነተኛነት ሰርቶ በኢትዮጵያዊነቱ ኮርቶ እንዲኖር ምንም ምናመቻችለት መንገድ የለም። ይህ ለምን ይሆናል? እስከመቼ ድረስ ይሄስ ይቀጥላል? ለምንድነው ይሄንን ኢትዮጵያዊነት ጨዋነታችን ወይ ማህበራዊ እሴቶቻችንን ያጣ ነው? ከቤዚክ ከሆነ ነገር መጀመር አለብን ማለት ነው። በእስልምናም ሆነ በክርስትና ሃይማኖት አትግደል፣ አትስረቅ፣ በስልጣን አትባልግ እነዚህ የሚሉት ህጎች መሰረታዊ ህጎች ናቸው። እነዚህ ጠፍተዋል። ለምን ጠፉ? እንዴት አድርገንስ እናምጣቸው? መልሰን እናምጣቸውና በተግባር እንኑራቸው። ለምንድነው የኔ ብቻ ይበልጣል፣ የኔ ሃይማኖት ይበልጣል፣ የኔ ዘር ይበልጣል፣ የኔ ወገን ይበልጣል? ይሄ አስተሳሰብ ህዝቡ ውስጥ በምን ምክንያት ገባ? ተቻችሎ የሚኖረው ህዝብ ያንን ተሻግሮ እንዴት ነው የኔ ብቻ
ይሰማልኝ የኔ ብቻ ይብለጥልኝ የኔ ብቻ ይኑርልኝ የሚለው ውስጥ የሚለው ያስተሳሰብ ክልል ውስጥ እንዴት ሊገባ ቻለ? ከዛስ እንዴት አድርገን ነው የምናወጣው? ይሄ የሃይማኖት አባቶች ኃላፊነት ነው እና አደራ ለማለት ነው እዚህ የቆምኩት። ማናችሁም ብትሆኑ ይሄንን ኃላፊነት ይዛችሁ ሄዳችሁ ለምእመናችሁ ብታስተላልፉ በሚለው ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መቃን የሰቦንቱ አህመዲን ጃማ ጨራ ከነና ከኑ ኸሰኒፍ ሄዱ ገለቶማ ሰገንታ ከነ ቆጴሱ ኸሰኒፍ ኢሲንለን ሄዱ ገለቶማዳ irra deddeebii akkan taane if eeggachuu yaala namni duraree manni isaa itti balbalu jiru khaifii dhaamseeti qoolla dabraa jette Oromoon saniifuu quuqama nu jirurraa kanaafuu nuti dhimmi amma biyya keessa deemu jiru mootummaan itti xiyyeeffatee irra dalaguu qaba jenna keessaafuu masgiida gubate addunyaa tanarratti takkaan dhageenya halkan takka keessatti manni masgiinni afur gubatee karra dhiichisan yoo guyyaa adda addaa fa'aa ta'uu danda'a malee kanarratti akkuma reefu obboleessi kiyya jee mootummaan ammallee irra deddeebinee dubbannaa mootummaa waan kanarratti dalaguu qaba gaafa jijjigaatti beetikiristiyaanni gubatee mootummaatu jaaree ummataaf kanne garuu kamooxaa kana mootummaan naannoo Amaaraa takka gabbehen dubbanne akka tuffitti ammallee irra deebi'eetiin dubbadda akka tuffitti ayyaana qilleetiif yookaan ayyaana gannaatiif baga isiniin gahe jechuudhaaf gabbeheeti akka gartee ummannummaan amantii islaamaa gubeetti yookaan warra majliisa hin deeggarreetu waan kana dubbata je'ee dubbii xarafa tuqee bira kute garuu dubbiin tun isa laalchisti ture alhamdulillah ummanni islaamaa garuu obsa guddaa qaba obsa isaa saniini taa'ee niiraa silaa ummanni manni irraa gubate amata 20 ol biyya namaa keessa ta'anii akkuma nuti biyya kana dhufnee daleynee sa'aa 24 daleynee jijjiiruu yaallu kanatti amata 20 ol deemanii dalagatanii niiraa fidan saniin mee biyya teenya keessa dhufne hafuura fudhannee teenya alhamdulillah ja'anii sa'aa isaan silaa qalbii takkaan ta'anitti manni san qabeenyi isaa miiliyoona meeqaan qaban halkan takkatti sa'aa 3 sa'aa muraasa keessatti daara deebi'e jechuu kun akka ilma namatti nama yaachisuu qaba san hunda tufiilaalanii bira kutan namni san amma deebi'e maal godha waan nyaatan hin qaban waan dhugan hin qaban namni abbaa gamoo gurguddaa abbaa fooqii gurguddoo san halkan takkatti gudha baataa ta'e ammas filmaanni inni qabu yookaan biyya sanii deemu yookaan baqataa ta'u rakkoo adda addarra gahee jira ilmi namaa immoo alhamdulillah ummanni islaamaa akkasittiin dhiisne waan san bakka buusuu fi tattaaffii jira waan hamtuudhaan isaan garsiisan toltuudhaan deebisu jira sodaa miti garuu obsiyoo guddatellee خربرا أوفو دندا إمو وان كانوا موتومان أملي يرون إساق هنكونة أرانيك أبا إتحادي وان كانا بك تديبسوك أبا أنجا ما تولو ما لاغونو مالي توكو توكو ركولي كااني يو كاسني بوس ني والبوچي ساورو دندين كان دبچوف نمك آني سورا وتميرا بر Gubati le dubbachuu yu dandees gubati alatti ka dubbachuuf nama qaanessu be waan baay'ee raawwate sanas dubbachuu dandeenya hin ta'u waan nama qaanessu raawwateera badiidha sun dogoggora yakka malee qabxii tokko tokko fudhannee qofa sana beeksisaa hojjennuuf miti asitti kan dhufnu please akkasii miti ajandaan keenya furmaata waloo akkamittiin naafin rakkoon uumamaa jira aadaa wal danda'insaa waliin jiraanna sarbameera akkamiin waliin furmaata maalaafin malee specifically yoo deemne boonyee wal boochisuu እንግዲህ ከቤቱ የተሰነዘረውን ነገር በሙሉ ሰምቻለሁኝ እዚህ የመጣሁት እንደ አንድ ምእመን የኦርቶዶክስ ምእመን እንደ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ነው እንግዲህ ስሰማ ይሄ ሁሉ ኃላፊነት ዛሬ የተጣለው በአባቶቻችን በእስልምና ቤተክርስቲያን በሚያስተዳድሩት
በፕሮቴስታንት ባለው ነው። እኔ በበኩሌ ትንሽ ፖይንቱን ሚስ ያደርግን ይመስለኛል። ሃይማኖቱማ ሲሰጥ ስንት ዘመን አልፏል፣ ስንት ሺህ ዓመት ተቆጥሯል። ሃይማኖቱን በየእሁዱ በየቅዳሜው ትምህርት ቤተክርስቲያን እየሄድን እየተማርን ነው። አትስረቅ፣ አትግደል፣ ወንድምህ ራስ እንደምትወድ በወንድምህ ላይ ክፉ ነገር አታርግ። ይሄ እንግዲህ 10ቱ ቃላት በእስልምናውም ቢሆን በክርስትናውም ቢሆን እየተዘረዘረ ነው። ግን ችግሩ ያለው ተምሮ የወጣው ህዝብ ስራ ላይ ያውለዋል የሚለው ነው። አሁን እናንተ እዚህ ተሰብስባችሁ ይሄ ሁሉ ህዝቡን አስተምሩ፣ ህዝቡን ቀይሩ እየተባለ ነው። ወጥቶ ሲያ የተማረው ሰው አሁን ችግር ያመጣው ያ ሰው እየወጣ ዘርና ዘር ያባላ ይገኛል። ሌላም ሶስተኛ አካልም እንድንባላ የሚያደርግም ቢኖር ያንን ነገር ደግሞ ተቀብሎ ስራ ላይ ያደረገ እየተገኘ ነው። አሁን ህዝብና ህዝብ እያጫረሰ ነው። አሁን ከዚህ ቤት የምሰማው በኔ በኩል በኔ ሃይማኖት በኩል ይሄን ያህል መስጊድ ተቃጥሎ እንደዚህ ሆነ፣ በኦርቶዶክስም በኩል በክርስትናውም በኩል ይሄን ያህል ቤተክርስቲያን ተቃጥሎ እንዲሆነ እንዴ! እዚህም ቤት ያለው እሳት እዛም ቤት አለ። አለመገናኘት አለመግባባት ነው እንጂ ችግሩ የትም ነው ያለው። የኦሮሞ ልጅ ይሞታል፣ የእስላም ልጅ ይሞታል፣ የክርስቲያን ልጅ ይሞታል፣ የአማራ ልጅ ይሞታል። የሁሉም ቤት ሀዘን አለ። ግን ምንድነው በዚህ ሀገር እንኳን በወስደው ስላልተገናኘን ህዝቡ ወጥቶ አንድ ላይ ኮሚኒቲ አንድ ላይ አንድ የሚያደርገው የኢትዮጵያን ጉዳይ በአንድነት የሚያከብርበትን ነገር አላደረገም። በዚህ ሀገር አንገናኝም። ሁሉም በጎጥ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ በሙስሊም ቤተክርስቲያን፣ በፕሮቴስታንት መስጊድ አም ሶሪ ሆኖ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ሃይማኖቱን አክብሮ ተምሮ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ቤቱ ሲደርስ ኒውስ ይሰማል። ያ ነው በቃ። አልተገናኘንም። ሌላው በሌላ ቋንቋ ሌላ ያወራል፣ ሌላው በሌላ ቋንቋ ሌላ ያወራል። እዚህ ጋር የሚወራውን ያኛው አያውቅም። ጠላት እየሆንን ነው። እኔ ጥያቄ አለኝ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ላላችሁት ምንድነው ሰሞኑን በቻይና ውስጥ ኮሮና ቫይረስ መጣ ተብሎ አየው ሰው ሁሉ የማውዝ ፒስ አርጎ ይሄዳል። አንዱ ወደ አንዱ እንዳይተላለፍ እልቂት እንዳይመጣ ማለት ነው። እንደው በእኛ ሀገር በዘረኝነት ያልተለከፈ በዘረኝነት ቫይረስ እኔ ድፍረት አይሆንብኝና ካህኑም ምእመኑም አልታርግ ቢባል ሁሉም ተለክፏል። ሁሉም ተለክፎ ችግር እያመጣብን ነው። የተማረውን ስራ ላይ አያውልም። ሌላውም እንዲሁ እየቀጠለ ነው። አገር እየተናወጠች ነው። ህዝብ እያለቀ ነው። ስንቱ ተነግሮ ይዘለቃል። አሁን ለምሳሌ ያህልኛ በዚህ ሀገር እርቅና ዲሞክራሲ ብለን ጀምረን ነበረ። 3 አመት አለፈን። ትልልቆቹን የኦሮሞ ኮሚኒቲና የአማራን ኮሚኒቲ እንኳን አንድ ላይ ማምጣት 3 አመት የፈጀብን። ይሄ ነው እንግዲህ ችግራችን። እኔ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ካህናትም እንዴት አርጋችሁ በምን አይነት ትምህርት አስተምራችሁ ህዝቡን እንደምትለውጡ እኔ እንጃ። እስካሁን ሃይማኖቱን ተምሯል ብዬ እላለሁ። እኔ ሃይማኖቱን ተምሯል፣ ግን ህዝብ ላይና ኮሚኒቲ ላይ እንድንሰራ አጥብቄ ጠይቃለሁ። afaan dubbannu afaan nami humna sila dhaga'u malee dubbachuu barbaada. Ani waan jechuu barbaadu har'a qonsuliin keenya waliin nu qabee hin mari'annaa koottaa jechuu dur marii takkaan arganne ani gizee tokkomee isuma ka waliin nu qabe kanaafuu naa galatoonfadhaa kanaa kennaafi. Okay, mariin ilma namaa gizee tokkotti bilchaattee guyyaa tokko wal ga'uu hin dandeettu. Nutis guyyaa har'aa waliin dhufne ardhuma wal agarree ardhuma marii fixachuu hin dandeenyu. Wanni garaa keenya jira guddoo, wanni haasofne waliin baanu guddoo, isaniinuu waliin agarree, isanii walitti bilchaachuu yoo wal agarree waan nu jira isan timnee waan jiraa nutti himtanii achirratti deemne jechuu. Rakkoo biyyaanu maraa ta'ee mana keenyatti agarree isanitti waliin dhufne jechuu guyyaa har'aa kanatti. Kun waan nu maraa barbaachisu abbootii amantii waamtanii maanguddoo waamtan. Abbootiin amantii tun dhugaadha. Nama kumaan jala jiru. Nu biyya sana doo jiraan amma biyya tana aga jirutti filachuu hin dandeenyullee, filamuu hin dandeenyullee, ammoo yaada kennachuu hin dandeenna. Quuqan biyyaa garaa keessa nu jira. Kanaaf waan takka biyyaaf jedha, waan takka waliin haa jennu ka jedhu qaba. Malamii tanarraa dubbachuu barbaada. Har'atti fixachuu hin dandeenyu yaada marii goonee
marii gizee biraatti akka walitti deebinu akka dubbii tana bilcheessinee bulfannuu ka jedhu yaada bal'aa ummata kanatti akka afaan amaaraallee nu deebiftanii marii akkasiitti qabdanii yaadan qaba. Gizee isaan ummanni kun fudhate jechuu kiyya. Kun kana. Wanni gara biyyaati jennu jira. Naman nurraa du'u jira. Manan nurraa gubatu jira. Qaama mootummaatiin lafa jira. Qaama deemu jira. Waan ummata keenyaan malle biyya deemu jira. Warri deemu warri mootummaa qaama isaatiin hordofee nagaa biyyaa kana tasgabbeessuu qaba jennee guddifnee warra biyyaatiin dhaamachuu qabna mootummaa teennatti. Mootummaa Itoophiyaa markaa qabdutti. Uummanni falmiif deemu ka mormiif deemu illeen wal arrabsuu, wal abaaruu, waa balleessuu, jecha badaa namaan jechuu, jecha fokkataa namaan jechuu, jecha bor biyyan bulchine namaan jechuu, jecha uummata diiguu namaan jechuu, saba 83 namni bulcha jedhu afaan ifiillee adabatti godhuu qaba. Seera ejjennaa ifiillee adabatti godhuu qaba. Tasgabbii ifiillee laaluu qaba. Warroof ilmaatan deeman akka uummanni keenya ka biyya jiru sunilleen baartiin mormi uf deemtulleen filama uf deemtulleen akka waan namtu waliin hin jenne akka waan nami du'uun illee hin jenne akka waan bor walitti nun deebifnullee hin jenne. ሰይፉ ሹከሬ እባላለሁኝ። ሰው መከባበር አለበት። አንድነት መጠበቅ አለበት። አንድነት ስንል እንዲሁ አይደለም። እኩልነት ከእኩልነት ጋር ነው። እኩልነትና አንድነት መጠበቅ አለበት። እነዚህ ከተጠበቁ ሰላም ይኖራል የሚል እምነት አለኝ። ሌሎች እኩልነትና አንድነት እንዳይኖር የሚሯሯጡ ኃይሎች አሉ። ጥንቃቄ የማድረጉ ሁኔታ የሁላችንም እዛ ያሉ የህዝባችን ፋንታ ነው። ሁሉም ይህንን በጥንቃቄ ማወቅ አለበት። አንድነትና እኩልነት አንድ። ሌላው በእውነት ዴሞክራቲክ የሆነውን ምርጫ ማካሄድ አስቸጋሪ ነው። በተለይ ኤክስፒሪየንስ በሌለን አገር ምንድነው ልምድ የሌለን አገር አስቸጋሪ ነው እና ስለዚህ ተናግሯል አባ ሐሰን ነው መሰለኝ የሰውን መብት የሰውን ስም የሰውን ክብር መንካትተን የራሳችንን መልእክት ማስተላለፍ ነው። ምን እንሰራለን ለሀገራችን? እኔ ብመረጥ ምን እሰራለሁ? ይሄንን ቃል መግባት አለበት። ከዚህ ውጭ ሌላውን እያቆሸሹ ራስን ንጹህ ማድረግ በእውነት ኃጢአት ነው። እዚህም አላየንም፣ የትም አታውም። ዲሞክራሲ ባለበት ሀገር በሀሳብ አንዱ ሌላውን ለማሸነፍ ነው። በሀሳብ አንዱ ሌላውን ለማሸነፍ ነው። ከዛ ውጭ ሌላ ሁኔታ ሊኖር አይችልም። ሰላም አለ ረሱላህ ሰለም ዱጋቲ ዋን አማ መንጉዶኒ ኩንዱበተን ሀዮኒ ኩንዱበተን ኢረ ዴቢኤ ዱበቹን ሄዱ ኡልፋታ waan san irra tolchee dubbadhullee hin jiru dura dursinee wal arguun keenya baay'ee waan guddaadha galatooma akkuma isaan jedhan isin jechuu barbaada gabaabduttiin wanni an dhaamuu barbaadu amma rakkoon dubbatamee jira rakkoo kanaaf abbaan rakkoo tanaa muummicha ministeeraa akka agartee muummichi ministeeraa abbaa nagaa jedhamee yeroo ammaa kanatti abbaa nagaa jedhamee waamamee Nobel Prize nama qabu nama guddaa biyya saniif guddina biyya saniitiif amantiin nu gaafa inni dhufee biyya san mana mootummaa kana seen itti kennan amantii guddoo abdiin nu sarra keenya abdii guddoo abdiin ummanni kun rakkoo tarte cufaaf falata ajennee irra keenya rakkoo guddoo ture hophiin keenya guddaa ture akka ummata Itoophiyaatitti akka ummata muslimaa qofa dubbataan jiru san keessaa har'aan tan ammoo wanni sun baay'ee bakka san irraa siqee waan jiruuf ammallee nu kajennuun muummicha ministeeraatiin nageenyi biyya tanaatii fi bayinsi biyya tanaallee ciminni biyya tanaallee harka kan kee irratti akka gara nagaa baatu jechuudhaan isaaf godhuu barbaada. Rakkinni amantii ka deemaa jiru rakkoo naggaaddeen siyaasaa uumatte malee rakkoo hawaasni kun waliin qabuu miti. Rakkoo hawaasni muslimaa amma jiraachuun aansine. Hawaasni muslimaa fi hawaasni kiristaanaa har'a waliin jiraachuun aansine. Amma ammoo rakkoon tun ta'aansite naggaaddee siyaasaattu karaa kanaan tirfii waan hin dhufne karaa kana malee waan hin dhufneef jecha yoo kana goone keessattuu specially bakka amantiititti bakka amantii yoo tuqan namni walitti bu'uu waan danda'uuf jecha namni wal irraa hafuu waan hin dandeenyeef jecha manni islaamaa gubachuun charchiin gubachuun rakkoo siyaasaa tanaaf tirfii nuu qaba warra jedhutu yaada kanaan deema waan ta'eef yaadni kun keessattuu gadi qabamee hubatamee dhaabachuu qaba waan jedhuun qaba ejjannoon guddaan tokko kana warroonni dhimma kana qaban
كبيرات الرد ولا دي فمن نهار كاغرتي موشنال تاوف ديمتي واني انجتشون بربادو موميش منستيرا كيناتين أمان نموتا غرسو جرا نموتا غرسو نما غاري نما أمتا كنافتو نما بيي إساتك أوفت نما بييتنا هوان غاري يادو أفمرسوك أبا إسان قباتوك أبا إسانين جدا يوسانين قباتين نموتا غاري غرسا موميش منستيرا اتقوفن قمنو أكا ورا مسلماتت إسان لي أتشياري جدانين جرو أمو نما مسلمة بكبو نما أمتا مسلمة كناف أمنتي تناف أمنتي تني ورا أمنتيك أبو نغيان إيغا نغيان أغرتي أمتا كنا إيغا جن أتشي كيسا كايون dirq ama isaati jenneeti muumicha ministeeraatti dhaamna guyyaan hadhaa guyyaa walitti dhufiinsaati nu waliin barre warri as keessa taa'u ku waliin beeyin eessaa dhuftee waliin beeyin maal hooggantaa waliin beeyin bakka kamii dhuftee waliin beeyin organization irraa dhufne walitti himan maqaa kenna waliin barre kana irratti marii akkanaa waliin godhuunu hin dhiba wanni nu godhuun nurra jiru dura wal haa barru nu maanas jiru kun bakka irraa dhufne wal haa barru eegasii marii barbaachisu takka takkaan irra fudhanne yeroo irra fudhanne rakkoo biyya teenna akka hiinu isiniin jedha galatooma aganuma jechuun barbaada. በመጨረሻ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ምንድነው እኔ በጣም እነዚህ አሁን የምንናገራቸው ነገሮች በጣም ዙሪያውን ያሉ ነገሮች ናቸው ግን እኔ ዋና ነጥቡን ነክተነዋል ብዬ አልገምትም የጋራ የሆኑ የሀገራችን ጉዳዮች በሚለው ላይ ምንድነው የጋራ ያረገን የሚለውን አለየ ነው እነዚህ ነገሮች እኔ ብዬ ያስቀመጥኳቸው ነገሮች አሉ አገራችን የጋራ ነች በመጀመሪያ አገራችንን በጋራ የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን የሁሉ ናት እቺ ሀገር በዛ ውስጥ ያሉ በ100 ሚሊዮን ህዝብ ላይ የሚኖርባት ሀገር ናት ያቺ ሀገር እንደ ሀገር የጋራችን ናት ስለዚህ ሀገሯ ስትኖር ነው እኛም የምንኖረው ነው በሀገር ውስጥ ያለው ሰው ሲኖር ነው ያ ሰው ሲኖር ነው ሀገርም የሚለማው አሁን ግን የምናየው ነገር እቺን ሀገራችንን ለመጠበቅ ወይም ደግሞ የምንኖርበትን እንኳን ለመጠበቅ ያለውን ሁኔታ ሳይ ብዙ ደካማነት ይታያል በተለያየ አይነት መልኩና ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ የሃይማኖት አባቶች የሆን ሁላችን ስለ ሀገር ክብር ስለ ሀገር ፍቅርና ስለ ሀገር ነገር መናገርና ማስተማር መቻል አለብን ይሄንን ማድረስ ካልቻለን በስተቀረ አሁን ምንላቸው ነገሮች በሙሉ መልስ ሊያገኙልን አይችሉም የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው ሁለተኛው የገራም ያደርገን ሁሉም እምነቶች በክርስትና በእስልምና በዓላቶች አሉ በሌሎችም ቢሆን በኦሮሞም ባህል ደግሞ እንዲሁ በዓላት አሉ እነዚህ በዓላት የሰው ሁሉ የጋራ ናቸው ብያምናለሁ ክርስትናውም የክርስትናውም በዓል ሲያከብር እንደ እስላሙ ሞቶኮ እልል ይላል እኮ በሀገራችን እውነት ነው ማለት ታቦትም ሲሸኝ እኮ ያያል በእስልምናውም እኮ ሲከበር በዓላቱ በኢትዮጵያ በሀገራችን በአንዳንድ ቦታዎች እንደምናየው የስግደቱን ቦታ ያጸዱ ምን ይያሉ ለእስልምናው አገልግሎት የሚያገለግሉ ብዙ ወጣቶችና ብዙ ወንድሞች አሉ የጋራ ያደረጉንን እነዚህ ነገሮች ሁላችንም እርስ በርሳችን መከባበር መቻል አለብን ያለውን ነገር ተከባብረን መያዝ አለብን በዛ ውስጥ በበዓላታችን ውስጥ ሌላውን የሚነቅፍ ሌላውንም የሚያንጓጥጥ ወይም ሌላውን የሚጎዳ ነገር ማድረግ ልዩነትን ያባብሳል እንጂ ተጨማሪ ነገር አያመጣም ስለዚህ አንዱ የአንዱን ነገር በመከባበር እንድንሰራ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ ነው የቤተክርስቲያን መልእክት ቢሆን መጽሐፍም የሚነግረን እርስ በርስ መከባበር እንድንችል መሆን መቻል አለብን ይሄ ደግሞ ይሄን መስራት ያለብን እኛ ነን ሌላው ሶስተኛው የአምልኮ ቦታዎች ናቸው የጋራ የሚያደርጉን የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናትም የተሰሩ መስጊዶችም የጋራ ናቸው ሀብቱ የሀገሪቱ ነው ሀብቱ የህዝቡ ነው የሁሉም ነው እነዚህም ቦታዎች ካልጠበቅናቸው በስተቀር ነገ የምንለውን ህዝባዊነት አንድነት ምንለውን ነገር ማምጣት አንችልም እነዚህን በጋራ መጠበቅ አለብን የሌላ ያደረግነው ነው ቤተክርስቲያንን ሄደው የሚያቃጥሉ የበዙት እንዲሁም ደግሞ ሄደው መስጊዶችን የሚያፈርሱ የበዙት ይሄ ፍጹም ስህተት ነው ስለዚህ የጋራ ናቸው እነዚህም በተለያዩ ቦታ ያሉ አምልኮ ቦታዎች የጋራ ናቸው ብዬ ነው ማምነው ስለዚህም መስጊዱንም ብንጠብቀው የወንድሞቻችን ነው
አክብረን መያዛል ቤተ ክርስቲያንንም በየቦታው አክብረን መያዝ አለብን ይሄን ግን ማን ነው የሌላ ያደረገ ያሳየ እንደዚህ እርስ በርሳችን እንድንጋጭ የሚያደርገን የሚለውን ግን እውነቱን መናገር ያስፈልጋል ይሄውም ትልቁ የፖለቲካ ኤሊቶች ናቸው የፖለቲካ ኤሊቶች ለሰው የሚያሳዩት ነገር መጥፎን ያልሆነውን ነገር በመናገር የሌለም ነገር በመናገር አንዱ አንዱን እንዲያጠፋው አንዱ አንዱን እንዲያጠቃው ያደርጉታል እነሱ ተጠቃሚ ነን ብለው ስለሚያስቡ ይሄ ህዝብ እኮ አብሮ ነው የኖረው ስንት ሺህ ዘመን እንዴ አብሮ ሲኖር እኮ እንዲህ አይነት ነገሮችን በጋራ ጠብቆ ነው የኖረው ይሄው አይተን የለ እንዴ በጋራ አሁን አራት መስጊዶች ቢፈርሱ ክርስቲያኑም እስላሙም ያዋጣ በሞጣ ያሉትን መስጊዶች ለማሰራት ብዙ ገንዘብ ነው የተዋጣው ይሄ ህብረታችን መልካም ህዝቡ ጋር አይደለም ችግሩ ከህዝቡ ውጭ ያሉ ህዝቡን እንደ መሳሪያ የተጠቀሙ ሰዎች ኤሊቶች ወይም ደግሞ የፖለቲካ ኤሊቶች አንዳንድ የፖለቲካ ኤሊቶች የሚያደርጉት ነገር ነው እነዛ የሚያደርጉትን ነገር ደግሞ ከሃይማኖትም ከሀገርም አንፃር ጥፋት ሆኖ ስናገኘው መቃወም መቻል አለብን የሃይማኖት አባቶች እነዚህ ሰዎች የሚሰሩትን እኛ መልካሙን ነገር ለህዝብ ስናስተምር በጎን ደግሞ እነሱ ያንን ካሉ ያ ችግር እንዳይፈጠር አንደኛ በመንግስት በኩል የሚደረጉ አሁን በቅስቀሳው ምርጫው ያስጨነቀን ለምንድነው በአሁን ሰዓት የሚደረገው ነገር አንዱን ካንዱ የሚያጋጭ ስለሆነ ነው ያ እንዳይሆን መንግስት የራሱን ድርሻ እንዲወጣ እኛም ደግሞ የሃይማኖት አባቶች የራሳችንን ድርሻ እንድንወጣ ቢደረግ ያ የበለጠ ፍሬ ያፈራል የህዝቡ መኖር ግን ሁሉ ጊዜም ያለ ነው ሌላው አንድ አይነት አቋም ሊኖረን የሚገባው እንዲህ ያለ በክርስትናም ይሁን በክርስቲያኖችም ይሁን በእስላምም ይሁን በተለያየ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች በእንዲህ አይነት የፖለቲካ ኤሊቶች የሚያደርጉትን ነገር የስህተት ንግግሮች ያንን ማውገዝና መቃወም መቻል አለብን ያን ማድረግ ስንችል የኛም ህብረት የጋራ የሆነውንም ነገር ጠብቀን ለመሄድ እንችላለን Yarra walgaytu asi waajjira keessatti geggeeffamee jira. Walgayichi maal irratti xiyyeeffata? Walgayiin kan inni xiyyeeffate waldaalee amantaa lammiileen Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa biyya keenya keessaa qaban hedduudha. Uummanni hedduunis isaan wajjiniin jira, isaan jala jira. Gatii kanaaf hawaasa dhaqqabuudhaaf koominiitiidhaan tattaaffii nuti goonu hedduu milkaa'aa hin turre. san caalaat san daran walitti dhufeenya uummataa waliin qabnu hariiroo uummataa waliin qabnu cimsuudhaaf waldaalee amantaatti fayyadamne wayyaa kan jedhu mareenni irratti walii galle akka waajjira kanaatti. Ati kanaaf waldaalee amantaadhaa Minisootaa keessa jiran isaanii wajjiniin marii gaggeessuu qabdee jedhuun walii galtee geenyeen yaamicha dabarsine jechuudha. Yaamicha kanarratti namoonni waldaa amantaa adda addaa keessa jiran gaggeessitoonni waldaa amantaadhaa abbootiin amantaa hedduun positive ta'an gaariidha waltajjii kana gaggeessitan dhufnaadhaan mariisisne akkuma jedhaman yoo baay'een isaanii nuu dhufan egaa kaayyoon isaanii walii galaan waldaaleen amantaadhaa waluma isaaniituu waldaan amantaa Itoophiyaa fi dhaloota Itoophiyaas jiran wal akka wal baran akka wal beekan waliin ta'anii mari'achuu akka danda'an agarsiisuudha. Dhuguma kunis qabatamaan ta'eera. Sana darbee immoo dhimma biyya isaanii irratti yaada biyya ijaaru yaada biyyaaf gumaachan wal jijjiiranii irratti mari'atanii akka irratti walii galan haala isaaniif mijeessuudha. Gatii kanaaf guyyaa har'aa jechuun hin danda'a. Yaadutiin ka'aa turan kuma argitanittu yaada baay'ee nama onnachiisu yaada positive ta'an dhimma biyyaa irratti ilaalchi isaan qabaniyyuu baay'ee haalaan gaariidha. Biyyi kun biyya waliiniiti waliin yoo gumaachine malee teenyee ilaaluudhaan eessoo ga'uu hin danda'amu. Rakkooleen jiran rakkooleen uumamanis unumaan uumamanii kan furmaata argachuu danda'anis unumaanii kan jedhu jennoo cimaadhaa kan isaan dabarsaa turani
Nutis kan barbaanne egaa dhimma biyyaa irratti yaada isaanii ol jijjiiranii waan biyyaaf fayyadu irratti immoo walii galanii dhuma irratti itti fufiinsaan akka itti hojjetan sana darbees hordoftoota amantootaa isaanii birallee akka gahan hordoftoonni amantootaa illee gumaacha gaarii ta'e akka gumaachan dhimma biyya isaaniitiif waldaaleen amantaa kun hariiroo yookaan dildila ta'anii akka nu gargaaran fayyadamuudhaaf jechaadha walgahii tana kan har'a waamne sana qofaa miti itti fufiinsaan dhaabbataan illee isaanii wajjin hariiroo uummachuudhaaf koree qindeessitu wal dhufeenya kan waajjira keenyaaf kan isaanii haala mijeessitu har'a dhaabbachuudhaaf barbaannee ture dhugumayyuu nam sadii nu eeranii namni sadii har'a filatamee jira jechuudha. Kana booda egaa waldaalee amantaa biyya kana keessa jiran wajjiniin hojii bal'aa hojjechuudhaaf karoorfannee itti deemnaa jechuudha. Har'a kanarratti walii galame waltajjii guddaan tokko waldaalee amantaa hunda kan hirmaachisu qabxiileen marii yookaan ajandaan marii duraan irratti mari'atamee kan mirkanaa'e mariin akka gaggeeffamu walii galleerra. Kun yaada guddaadha. Akka walii galaatti waan jechuu danda'u waldaalee amantaa yoo hirmaachisne malee koomunitii qofaa irratti rarraanee uummata Itoophiyaa bal'aa as jiru kana uummata hedduutu as jira jedhamee yaadama argachuun waan hin dandeenyeef jara kana boordaa finnu. Dhufeenya jara wajjin hin qabnu waldaalee amantaa hin qabnu yoo milkaa'e hariiroo nuti lammiilee Itoophiyaa as jiran dhalattoota Itoophiyaa as jiran wajjin qabaachuu dandeenyu haalaan gaarii ta'a. So hariiroo uummanni as jiru kun lammiin Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa as jiran kun hariiroo isaan biyyaa wajjin hin qaban cimsuudha. The end of the day wajjin keenya inni guddaan diplomaatik public diplomaasii hojjennu sana keessatti giddu galeessi keenya uummata waan ta'eef lammiilee as jiran waan ta'eef dhimma biyya isaanii irratti gahee mataa isaanii poozitiivli akka taphatan investimentii biyyaatti illee akka hirmaatan imeejii biyya isaanii illee biildi gochuu keessatti illee gahee mataa isaanii akka taphatan akka waliigalaatti wantooti hamaa tahan hir'isuu keessatti illee gahee mataa isaanii akka taphatan wantooti hamaan asii biyya gara biyyaa deemuu danda'an jiraachuu danda'u. Hordoftoota amantii illee ta'anii amantaalee dawoo godhatanii biyya diiguudhaaf kan bobba'an illee jiraachuu ni malu. Jara kanallee barumsaan akka sirreessan akka deebisan barumsa akka waliigalaatti jechuudha. Dhimma biyya ijaaruu irratti dhimma tokkummaa cimsuu irratti dhimma wal dandeettii amantaalee gidduu jiru sabaaf sablammoota gidduu jiru irratti xiyyeeffatanii dhimma nagaa biyyaa irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan waldaalee amantaadhaa abbootii amantaadhaa of cinaa hiriirsuudhaaf walga'iin keenya ni guddaan jechuudha. Keessumatti walga'iin irra geggeeffame irra guddaa waa'ee biyya irratti kan dubbatamaa ture akka waltajjii irra dhageenyetti biyya sana keessatti rakkoon Itoophiyaa keessatti waggoota lamaan kana mul'achaa jiru rakkoo amantii dawoo godhachuudhaan geggeeffamudha irra guddaan isaa. Ergaan abbootiin amantii biyya alaa jiran kun walitti dhufanii warra biyyaatiif dabarsan warra amantii dawoo godhatee rakkoo nageenyaa uumuu barbaaduuf ergaa akkamii qaba jettu yookaan immoo dhiibbaa akkamii geggeessuu danda'u abbootiin amantii as jiran kun? Egaa addunyaan kun rakkoonsee jedhu falaafamtoonni adda addaadha. Namoonni rakkoo uuman yookaan badii uuman qofti waan jiraataniif osoo hin ta'in namoonni waan gaarii dalaguu danda'an illee waan callisaniif addunyaan kan rakkattee jedha falaafamni adda addaa jechuudha. So waan poozitiivii ta'e tokko haa jalqabnu. Waan poozitiivii ta'e sun immoo spiiloovarii qaba, effektii qaba. As qofaatti hin dhaabbatu. Miidiyaadhaan gara biyyaatti illee hin darba. Kunillee babal'atee uummata keessas babal'achuu danda'a. Namni as jiru hidhata qaba biyyaa wajjin baay'ee. Minisootaan keessumaa akka beekamu dhimma biyyaa irratti walitti hariiroon hin qabdu baay'ee guddaadha. So asii wanti poozitiiviin tokko yoo waan babal'ate guddatee gara biyyaa irratti dhiibbaa fiduunsaa hin hafu hin oolu. Hordoftoonni amantaa biyya keessa jiran marii mataa isaaniitiidha qabu waldaaleen amantaadha. Nuti isaan irraa waan barannu baay'ee qabna waan jalqaba irra jirruuf garuu immoo asiis immoo waan isaan nurraa fudhatan jiraachuu danda'u jedhee yaada. Yaanni irraa abbootii amantaa irraa dhagahaa ture reelii baay'ee nama onnachiisa. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'een isaan akkaataa isaanitti dubbatan wisdamii isaan qaban kan nama gammachiisu. So kunirraa waan baay'ee baratamu. So gaheen miidiyaa irratti guddaadha. Dhimma kana biyyaan gahuu qabna. Asii Minisootaatti mariin jalqabame kun
Noorz Ameerikaa mataa isaatti bakka hundattuu tuuba bal'ate rakkoolee hedduun Noorz Ameerikaa keessa jiru waan ta'eef wal dhufeenyi lammiilee Itoophiyaa mataansaa Noorz Ameerikaa keessatti waliraadha wal qoodaadha siyaasa wal qoodaadha sabummaa wal qoodaadha amantaa wal qoodaadha. So Minisootaatti waan gaarii wajjin Noorz Ameerikaatti illee babal'isuu danda'ama ta'a. Nuti illee Miidwestitti babal'isuu dandeenya isteeta 12 kan kavar goonu waan ta'eef isteeta 12 kanatti babal'isne bu'aa fiduu danda'a. So taa'anii harka maratanii taa'anii komachuu qoftiin eessaan naman ga'u. Abbaan amantii tokko irra yeroo dubbatan keessi Alamaaram kan jedhaman nama dhibakkaataa isaanitti dubbatan. Keessi Alamaayyoo kan jedhaman waan isaan dubbatan. Abbaan Hasan waan isaan dubbatan barnoota nuti irraa barachuu dhufne warra jechuudha waan baay'ee irraa baranne.